Brevi Baro. Ngi pilihan subhai pisang nak tutup kubur jengi upek ngor cable news. Haswa begini kami iki kubur ke babnya anak kejanmian ina haswa skimat makongsan joko kubur mentang ketayu. Ya syembenta dihajar ngot hak sneaker teori ke KSU ke belalong akhir riat. Kang talak HYC ke office terekam u director ke Negrams bat Pak Mi Syabari u director. Kerpat uba Adalbert nongrum ya keseng VPP benekaran penbet halal kejing syak suspend ke balai senam. Nama Meglaya ngi pensytam ngi dan kunai ke karkhana dan asan di beken bersenja klia. Aung ke Meglaya State Pollution Control Board. Persyajur kesenang wapung skor ya ke COE ke MSPCB menseng ya ke karkhana ko. Persyajur berdawa pensangnya ke CORP ke jingtiat jaka ke MIDC ke Siang. Hagejung penkot ke jing rakyat jubli kesiar ke AMKA. Penbenau Menteri Rangba dan ke Song Pisah Basan Pulak Tengka Banchnai ke Cultural Center. Bat Shongshet ke Inter School Sports bala penlong dan ke Sekolah Loreto Convent. Ka Khasi Students Union ha ke sithok diang jagatayo kala penlong ya ke sni kersiuri ne ke National Awakening Day. Dan ke penlong ya ke jingyat patba ba ke jingyalang ha kle riat aga district East Jante Hills. Ha ka badi hajar ngot kilawan bane Shimbenta. Kaki SU kalau penlong ya kene kom Shibenta ban kan mau buram ya kene kesni ke bau siem ke Himanong Klau utirat sing siem ula penbena ke thama persya ekjing sensyar ki pareng nagari Bilan. Hagani kesni kersiuri naga National Awakening Day ke KSU kalau penong ya kejeniat padba hagas nong clear ya. Haga bargi hajar ngot ki dekat bagi nong yalam ke KSU na keleng ki benta jo kejelak le Shimbenta rengkat kejungan ya Shimbenta lang ki nong yalam na giwei pat ki kenhon seng phalang. Isam lashin rang bagentai ki le Shimbenta ki la pongru de ki riam tenrai hagani kesni kersiuri. Bagi nong Shimbenta ki la pertajam ru ki mat cingdawa ki ba keseng KSU kala dawa bereskata. Ya kini kejingiat padba lah sedang nak kembali nilai kai kemudian nak kia west walaupun kau kini kejingiat padba hak mat umur jong walk yang nangba. Anda lapoi kini kejaka lah penbuat pat sedang kejingialang agak bau General Secretary ke KSU Donald V Thaba ulong ba kejing penlong ke KSU ya kesni kersiuri kalong bat penrong ya kemensim mele ba kemensim idri haupat ke beri unyu trap. Bat kumjo ban peni syaka pertai kejingit teli jong kejat penriu. Presiden KSU Lambok Starwell Marngar ulong baga KSU nang nesya kemat kalet ban penlong ya kejing kersiuri ya kaleng ke bentar jong kejela bat kan om penlong show tang ha kanong ba shilong nang bagin yo balik kersiu wi kisamla bagin ban kejing ketliat kejing mut ke basai kejing slor ban IT bat ban syakri ya keri baga jat penriu ulong bahadu mentala sedang ban tombor bat persang ban singap jarjar ya kimat bagi jingdawa jong kejat penriu ulong balalde ya kanong no kathan ya kanong no kejat kapur Om day pat ban ailat bagi wekin kini ino ekahok pada kikir jongkari bat kejat kundri. Kani kejingan rally kejungi kapolong mentau senam mangni apok Liriat East Jante Hills kan penisai saka pertai borok away segi menderi bertemu ban lilam ban klon ya gari bakajak penriu kejungi banado rilang suduk kupli kadai gabri hunyong terap bakajak penriu kejungi kadai kajak penriu kapolong kaway kabay teli hakaba omla ban perpia lang kadai hakatan lani hak kajing dei hak anu kaliang hak yam nak anu gurkom nrekam gajak pendriu ngilong kawai botkom gajak pendriu hi ngin yang baik pengen jale namta kari bagajak pendriu lada don kanu kajing sak tombor ki pardo parasnam ki jongi lak kadai East Jante Hills lani West Jante Hills ki pardo parasnam ki jongi ki pana West Khasi Hills na Ribhoy na Southwest na Shillong bakom tater kin mi lang nya don nya slok tilang bangin pedi
dah kawai kesur ke pasawa jam seborok kawai ke pertai baka jai penriu ke jengi wala kalong ke beripat tang khasan lak ngudru ngere kadai ke jai penriu ke bayale ke jai penriu ke bom salia ke jai penriu ke bom tiang baka bakloi ban mi banyakun nak benta ke dauba jangkari baka jai penriu Yau ya luti ya skeng bi yau lai diu miat diu bha ladu ni kia wa sadoi tai hamad wo kiang nong ba tai le yau yi em lang chiru bi moi em ngata auri moi em ngata aura le em go mut bitut kinya ile yau yi bi cha yu bi ker yau mani le walai sup walai sain hapok ni brinyo tre brinyo skum yau yo ile uchong sup chong sa dor bar yu i hagdi khap state Meghalaya bat ki Assam em gi cha te cha khom panai pin ni blai Kinong yalam jong keseng nyau trap youth council hak sin thok dieng jong katayo dag jing bitar ka lek khang talai office trekam jong director ka Northeastern Indira Gandhi Regional Institute of Health and Medical Sciences Negrims u Professor Nalin Mehta bat kalapha mi sendon yu ushabar namar ka jing bamai ke jubab halor ka jing dawa keseng ban penklai kerukom tungkam da ke babha kerpang yagi trai riu luom jong kejela Kinong yalam bat ki dikot ke HYC hepok ke jing lamu presiden ubak roi kuparsen rem kila lektor syaka kamrat rekam jong director ke Negrim sarian bagi sengkel IT kemat jing dawa hak arp sautre ulebayar ahajan pusan bat kumta balakut no ke jing aipor ke bahi nyusni ke sengkel ong bude penjubah bagi mat jing dawa ke jong ke seng hak bedai bat ke bahak tungkam yaki trai muluk ke jela. Kinong yalam ke HYC kilenia bat du director beradian kania namar ke jing mumkin snap ke mat jing dawa kila pak mino yu ke kamrat rekam bat kila kang talar ke office rekam jong ke administrative block jong ke Negrims. Ubak roi ke parsen rem ulong bagi jing lek ke jong kisha Negrims kedeman penibor namar ke jing lemon jong bor penyak ke Negrims hak bedai berkom tungkam yaki trai muluk ke jela. Ulong bagi seng kelayu ke jing kular no director ula pencai bagi Negrims kan pentrekam ya ke jing bahakam ke bab prapo nak sispa ke gintai bat arpo nak sispa ke cindrang nak bentang kam nursing. Walayo ru ya ke jing kular ba ya ke jing penlong ya ke eksamen an le ya ke HLL badan bo ru ya ke jakato eksamen ha ke jela Meghalaya. Pada katu wasingi ngila keren udah basai bukan Negrims kadiban ajuba apa kahinyol
singi ya ki jingtho lani ki jingdawa ki baka kaseng kalabu hakmat jongkani grims kumban syuong penkenmaru yang hilang baro ba kajingdon jongkini ki central institution lani kita ki jaka jong Sarkar Padang khamtam hangni hapo kari gebi ya kajongi kala long penban kata kajaka ke ba penyo nong yadu om yaki try murlo ngilai ya kan Grims bakalong kumnu ngilai ya kan hu ngilai ka Central Agriculture University apo Impal ka jong ka Impal ka badon hang ti apo ha umyam akajaka banginyo ya ka university ngiyo penban ka college ka jela ka jongi kala ai ya ka khendo ya ki jaka ya ki institute ki ba fair jong ka Sarkar Padang banwan bu akan gari ke ya ka jongi da ka jingmut bakan long ka jingmen toy lakalong ki jaka puli ki kun samla ki jongi ki nyok puli lakalong hakakam ka jam ki kun samla ki jongi ki nyok kam yo jam ringyo i bakani ka jing ai ka jongi ya ka jaka ka jing ai jong ka Sarkar ka jaka kam simlong kata ka jing yo nong yangi namar naus nam shaus nam nakapur sakapur kiseng balang ki ba fair ngi kum ki kunhun tremon sau bang ngihap ban ya pen ibor ngihap ban ya le ki kam ki ba fair bandawai kata hok ka jongi kapala pelong ya kaseng mentah kasngi banwan hakani ka jaka banwan hakani ka office jong director jong Grims kalong ru ban penken mau yang igum ka jat penriu bahakani ka ju kasngi shispa khandai punriu snam menshua usim tirot sing harengkat bat kiwei pat kisim jo kari khasi kialia persya ya ka Sarkar Padang kari kasngi ka ban penken det penriu yang igum ka jat penriu kani kasngi ka ban penki thia yang igum ka jat penriu banong bakapur kala dei bangingin kam kenti ya kibakum kini ki office jong ka Sarkar Padang ki badon ha kani gari gebet ka jong kam dei shu kapur ban ailat ba maki kin le kat baman ngilai ka be ka baca po ni Grims hakini ki snam ki beladap di ki jing thong kam ki briu na ki wei pat ki jela da ki spangot ki yo benrung ki kun samla ki jongi tang riu ban nyongot ki yo na ki tiki arspa ki lai spa tli ki pos ndei tang kata ki bun ki belajar po ni Grims kidon ki kes ki barang yat mentah pu high court aku bagi kun samla jo kajat menriu ki syak penduk ban syak tap kam tang namar bakani Grims ka kale kat bamon ka interpret kat bamon ye ki rule ki ai ki baka kamon ki hab ban le chai court dalale chai court ka high court ko ngi kini Grims pihak ban thungkam ye kini ka kun samla na kajat menriu ko jongi namar ba pila ya la iki kendon ka bamon bakani Grims la ka kwa ban penkela ya kita ki an ki rule la damon kini ki officer jo kini Grims kila ban le ne lada mangingi wan ban bu kajing dawa ban thungkam khambu ni ki kun samla ki jongi ke ka baki ki pen pa ko long bo omla ban le namar bo omdon ka an namar ba Sarkar Padang namar ki bo Sarkar kimsha ban le wan chakani ka jaka menta ka singi ban peni bangi long try hala lor ka khendo ka siap ni long try hala ko jong gari bat kini ki beri ki banabar kimla ban ong banwan ban lemon hakani gari ge ya ka jongi kata gari ka khubur ka basai ka bangi kha wa ban kha ndei tang shanei Grims kanihu ka CU bat kiwei ki office jong ka Sarkar Padang banang ni syakmat ndei syu ba pin lemon kani gari ka jongi ngila ai fi ka jaka ngila ai fi ya ka puta ba pin shna ba pin tei ki building ba pin le ki phim dei pat ban klat bagi kun samla ki jongi ki dei ban yo ru ikalat la kalong ban puli la kalong ban trei ban kata teh kajing ya keren ka jongi hot hakatu kajing ya penibor kajing ya ku phami yo director na pu kamera na marmene kwa baningin ya syong nginang ya syong ka kamera ka jongu ngilong da ka basai ba kam dei shu ka por ngi ban ya keren ngila ai fi ka por nyos ngi ba pin juba ndai nakaliang jo ka nei Grims ki khlam juba ki khen sting bat kim khen ya kata ka city ka nakaliang jo ka seng ngila bo ngimban si banwan ban peni da ka bo ban ong yo director jangan ni Grims la kwa ban ya keren wan shabar bo ndaw lawan shabar usong yang i baka city kala long ready ngidang mut ban pha menta kasi kamut ayu bangindang mut ban pha menta kasi ondang ilapoi mangi hang ni tingila yo pediang ru menta ya ka city ya ka ban nakaliang jo ka ni Grims kala ai kijing nga jo ka seng ka bay day bat ki examination center kiloong baka ni Grims kalabu ya ka HLL kum kawai ni ki agency ka ban panyat ya kani ki exam ya kani recruitment exam na mana kalian jo kaseng ilong bangim kwa bayday ba kana sing ilong bangim kwa ban priang ki norset ngilai i ka norset kalong kumno ngilong baday ban pelong hi da kanu agency la ne da ni Grims ya kata kila priang ban pelong da HLL ba ke agency ka bala itu da ka Sarkar Padang ba bayday ki exam center ngila da ban ong ya kani Grims so ki kun samla ki jongi baday na kani ka jala ka jongi ki dai ban yo ban ya kun ya ka exam hang ni ya ka jala dai ban pha ya ki syakiwei pat ki jala bada ya kataru na kaliang jo ni Grims kila ada ban priang bat kawin ni kimat ki bakongsan ki bakaseng ga dawa ka de ka prapo arpo persen
ka female to male ratio ka baka single ong ba fidei ban pentri kam ya kani ka female to male ratio komot bah ka jing thep kam kadi ban long prapo la arpo nakaliang jo kani grams kila pentip yangi baka ni grams kala pha kan pha jing tho sha ka ministry sa sisian pat ban pen kan mau ya kani jing dawa jong kaseng bat hadu menta ka jubab ke baka ministry ka ai kam shai la kani grams kala ne kamla ban le ya kata ka prapo la arpo persen te ka single kren da ka bashai balada ka ministry lada kani grams kam pentri kam ya ka prapo la arpo persen nakaliang jo kaseng inom ailat baka ni recruitment kan ya syahmat kata ka di karai ka bana kaliang jo kaseng ila shim bat ngi sawat de kiwe kila nanti bangin penting kena baka ni ka prapo la arpo persen country kam hapo ni grams kita ki di kimat jing dawa ki bakongsan ki baka seng kalabu hakmat jong ni grams bat ki don ki baka la pediang reha bade baka arpo prapo la arpo nakaliang jo kani grams ki ong bakinang tho biang sa ministry ban pan ni ka jingbet bala kila ni kimla ban pentri kami kani ka prapo la arpo kumbale hayim kumbale akiway pat namar ba kumbakalong himenta kani grams haka recruitment rule jo kani grams kamdon kata ka provision bakala banuan ra kata ka prapo la arpo kihap banuan ra ka jingkela haka recruitment rules ka jongka banuan ra ka jingkela ka recruitment rules kidon kami ka approval jongka ministry ti kumbakalong menta habede prapo arpo kinhap ban tho biang sya ka ministry bat ngi pat nakaliang jo kaseng ya kren ka bashay balada kimla banuan ra ka prapo la arpo naman ngitiang balar ka exam kaya be syakmat kan long biang kumju kinwan biang nakasispa lani nakarspa kinwan biang prapo persen lani knai persen de kishenrang kibanwan banlong kinos sang dia pot ni grams ya kata angin nomla ban pediang Hadian Bu Menteri Rangba Berem Kejala Manipur UN Biren Singh ula keno hagarensan social media bau PS sangma bam kuai dua rublai ukwa ban pia ekathan stailam ingi segejela kibaret kabalong kat kum kejingmut ke babuk jingma ya kejingi teli jonggari Hagsi baar jangatayo Working President Geseng National People's Party NPP Umar Kuis and Marak ula dawanu UN Biren Singh baude ban panmap halor kejing keno persya ya UPS sangma baru ulong bakalong kabam dan nongrim satya Umar Kuis Marak ulong bau Biren Singh udi ubalapen mi ik jingkul marah ke jelam Manipur bat barok kita bahaya kata Hendrai mentapat ulapen mi kelai ke kerteng jong UPS sangma ubala klat no dengan pertai Ulaong bagani ke jeng keno kalong ke ke bamla ban pediang bat ulapen rem jor ke jeng keno bat dawa UN Biren Singh bu ni ban panma mardor Umar Kuis Marak ulaong bu PS sangma udu nong elam ubat tibet bat ubat train ke benta ke bahak kemiat kipat ba kamtam ya kathan stelam mi bat udan ni kenong rem ke bascam ban peniatli kipat ba om ban peniapat yapra kumel keno UN Biren Singh Nagaliang National President ke NPP Konrad Kongkal sangma ubdai ru kuon jong PS sangma Upen pau ya ke jingbam sengut tenat bu UN Biren Singh ulapen mi ke kerteng jong PS sangma ubla trai borba na kebenta kimat bat kihok jong kipat ba kathan stelam mi Ulaong bahak kene ke kelamat barok gede ben chimkia ban ele ban penek ya ke jingsuk bat jingsingan ha Manipur hendrai om ban ya le ki kamsan perthai barok gidan kam ban ya trailang N. Biren Singh, who is a former Chief Minister of Manipur, and he has created the mess in Manipur, which everyone knows it. And now he is putting a blame on PS Sangma, who is no longer with us in the world. Totally, this is unacceptable. We condemn it, and I seek an apology from N. Biren Singh. You must seek an apology because you should not put a blame on PS Sangma. PS Sangma has been an integrity leader. He has been a national leader who has worked for the people of Northeast, for every state, and his principle is to unite everyone together, not to divide each one of us. So therefore, I totally condemn this one on behalf of NPP party Garo Hills, and I'll seek an apology from N. Biren Singh. Hadian bagaseng Voice of the People's Party VPP kalapan mana bakala suspend license UMLA keseng VPP na ke North Shillong constituency uba Adelbert Nongrum. Haga si thok ding jagatayo uba Adelbert Nongrum ulong bakane kejing suspend license MU kalongkum kejing beseng bat ula kerpat ikinong elam keseng VPP ban khot ekran bane penbet da kejing nguthuk jingmut. Uba Adelbert Nongrum UMLA ke North Shillong constituency ulapan paush kinong elam jong keseng VPP ba pedang ya hukum keseng ban weng shipor kejing long dekhot ng keseng VPP. Bat ula kentui kinong elam keseng bagi de ban khot banekran halor kene kamat. La ban kedau hang ne ban kaliang ka VPP dang shen kalapan mi ya kejing permana ban suspend ya kisan ngot ki dekhot rangkat bu UMLA jong ka VPP uba Adelbert Nongrum na keseng halor kanong rem bakilayat laj na ki kendon jong keseng.
Habakaran ni kelak patai kubor uba Adalbert Nongrom ulong bahaswa ke election MDC uladat ban kerpat u presiden ka seng VPP uba Ardan mela basayumat ban khot dekran bani penbet ya gijing bam yat bet ki kam gijam hapo jong ka seng. Hendrai presiden ulong bo umdon por namar kejing bun kam election. Hendrai ka bakam krawi ulong bah ketu kapor kadai bani penbet chwai ki kenrum kenram hapo ka seng. Ulong ru bagajing permena keseng ban penbet ka kam uba Adalbert Nongrom andaladap ke election kadai tang bagi tiang yo ka kata keseng hak election. Hendai keladap ban rai lupa ban weng no bad kisah si permena mari adap ke election. Ulong ba uklam mi na keseng bad uklam lek ke ba penbuat nam mi keseng. Hendai ke ba ulek kalong ban kentia we kejela bad ban yo nong keseng VPP. Bad persya keseng VPP hendai persya guru kompeniat jaka. Namar ke liat lat ki kendon jong keseng bad kan syong he kipat ba begin bishar halor kani. Bad haba kilawet yu balai kim permi isnan na keseng hendai kisu suspend yu. Kibarang haswa collection. Nanang dep ya kaban keren buat i presiden beton burom jong ke VPP. Bangong tokot no si yang isangut. Minya keren. Laka di mentang inwan. Laka di lasai inwan. Kawai kalong ba ngikwa pan pendep kiki bro. Namar ba nginum la asyu bangin compromise. Moh nginum la asyu bangin bangin nang do no ya kata kala kelenti. Ban ai kejing kermen ya kerja benriu. Ngim ku asyu ta kerja pat kerja para. Moh ngikwa pan penkut ya kini kiki. Tinrei hati ki por kadi so election ti presiden brom-brom yang am don por. Ngim don por. Timong hendrei ladang idei hoi ka por ka lingkot ti por klempep kidei ki ba. Kaptam presiden batrai sistem borok wi garis ti janti ang i kata. Ngisutu hendrei pat ka bakam hakmat do ka bakam crowd do. Kadai kata ka bangin dia kendu. La kadai tang sikentan arkan ta kalabiang. Tinrei kam semala ban long. Tiga pui adu put uba. Ni du ngla suap no. Tikumbai Dr. Batskem beri spokesperson jongka VPP. 8 pau bai ka kam jong ba dal buat sai keren ladap ya KMDC. Temu ka digani ka bala 8 pau. Bakla bu lupa ya kata ka rai. Kaslong bakin 4 pau pas pai ba mayo ka kata par election. Ada si menulu ka action yang ah. Ti nrei ngapan pau pa kajing sulingo. Ka bakrau ka si kendit. Hoi kila ai ka suppose in writing, ngarong ai in writing. Nrei kumnu ki hun ken habang nadon bentalang. Ban pelong do long senam. Ya kaseng. VPP ko beri Voice of the People Party. Kani kajing suspend kajong ki license. Kani indirectly bakla be nga. Ndai tamang ko pagkan mau tani ko wi. Ba kumang pagkan mau bang ko ban rung sa ka party. Kabang anong ko ban misyo. Stang na don ka daw ba. Mo ko makasong ha song don ka daw ba na dengan dia nito po yung mani. Ani dia bitu po ko do don ka daw ba ni ha ban khalat. Tuwat kaseng VPP ru ndai hadu menta ngampat pediang. Hoi karai ka bagi maki ka bagi ong baka no one is above the party. Tinrai ngapa as ko nong tani ko wi. Hangala di ka party na kadi ka constitution na when it comes to an issue. Mo kajing tip lami ka kraw bunsha. Bani kata ka an ko syuto. Ka mga nong naktinong wi consciousness is far greater than the written law. Ngapa ko iban keren sibun kani anak ko iban keren anang pen anang puson mata nomor kadi ka voice of people ngam kuah syu ban keren sepang jongki ngam kuah ban keren sepang jongan dengan kuah keren tangki ki ban ajing sai ban bet tang yo tu sembai ke jing sai syaki pat ba bagian dep sutu mari ka voice of the people party teninga sukya man sim ki ba ye ki bathon ki ba layo ka khat prasnam ka karta napo constituency ki jonga kibari po konstituensi beberan sebar konstituensi kibam paju kerja amar kelayo ya tak jing it bak jing syanya nang aku nom ikmat ban ngalung layo tak jing it jing syanya lagi nakoi collection adu samtali collection buat MDC buat amali ngalaya claim compromise ya ki issue ngaku abanong ya ki bakinum sudiaw mansim wada ka party indirectly kala be nga nrei wada ngam yo ban keren aga kerteng joko Voice of the People Party. Nrei nganang yai keren pat aga kerteng joko Voice of the People. Pat nganang perkhat mata nganang puson ngatrai nganang pan pendem dia ban puson. Manta kini ka por. Barang dei kini ka por ka bangitip kum kirsan. Kadang doan na prengka period of Lent. Hadien jong ni ka pasca hadien jong ka jing mipat jong Jisu.
moka Easter kabanga let's sing ansa one ngasa kot ipi ki parok press bangan sakaren once and for all ti kita diwi bang squat pau ban jopi bangam pedang namar kan eu kan bakin kot hot lai ke in writing kata ka syukur ngarung ada penpai ki in writing kumno ki hun abang la pelong dok long senam lang ya ka voice people ngasu komen ngasu sarong haba ngai i bagi pai ba ki it ya ka VPP ki dei ban it namar mangi ngilahi kai pai ba bakin it ya ka VPP yo pra I can compare nga I can control nga I can ben compare kani kam de ka sin ka banikong mang ya ikalanti jing sa ben jing sa control badak jia linti jong jing jonga ngam le ngam jule ya ki ka bangan le man yo man kminti ta jero ne bangan ben dei hani ka kenti jong kani ka isu ko beting ko perkaseng aku manong tani ko wi aku atang ban bet yo sembai segi pai ba barang ni skam ong sembai pat mangapa ngahaban nyai ne compare tak jing sa kan ben don ki bakaran din ba sa kan ben ba sa kan tho ba sa penrem ni la ngapai segi por balik lapor bo klep ka khna masa kan tho mga penek marui ni ka khnam kane ngakarin conservation policy ru borok ki mali ki pelut na po ka assembly tang chief minister deputy chief minister buat leader opposition au arjan arpuar manong tani ko wi hakapor pai ba ni ban klet apor bunga ngarung sa VP ngarung halo kanong rim ngamrung ru man pan tiket ken mau ngarung ban ngong ya VP la ka priang ya ka reservation policy ngarung sa VP ki ong hoy ti henry pat pai ba wat sai lam bakala walong songsit biet ngakarpat bang kentu ya pi karon kapor iki ibaro ngap bat puson sa bishar mapi la ka di ba fen ben ani ka di fenyaro Kisamla pulia jang skol ba North Eastern Hill University hapok kelama jang North Eastern Hill University Students Union bat ka khasi Students Union Nehu Unit hak siba arjung tayo kilalet jekendo ek menteri ke sarkar jela Dr. Amperin Lengdo ban kerpat bantu klar lam bat bancem kiai ka kendram ka barang mi menta bat ka barang yat hak skol ba Nehu Kisamla pulia ke skol ba Nehu ke badan hapok kelama jang North Eastern Hill University Students Union bat ka KSU Nehu Unit hak citrek uyayong arhajar arpusan Kilawan menikendo ega menteri ke sarkar jela ke belang ruk kanong aiktian ke sarkar MDA Dr. Amperin Lengdo ban pak tuklar lem halor ke kendrom kendram hak skol ba Nehu. Haba kerani gelak patai kubor presiden ka KSU Nehu Unit ule thu bagani kejuan menikendo kalong pak tuklar lem halor ki kendrom kendram hak ke skol ba. Kamtam halor ke jingshimti I Profesor SM Sungo bat Profesor Femilin Kemarak yang kam Pro Vice Chancellor Hashilong bat Tura Campus. Kisamla pule kila penpau bakim persya yono yonoru benchimti ka kam Pro Vice Chancellor haga nega skol ba. Ndai kejing persya kalong halo kejing thong yakini klem bot iki kendon. Haga bala thong iki nado kasnam ka bala let ndai klem tre benchimti de ka bakdo bakila thong klem ki kendon. Ndai ka balengo pat mata kalong bela shimti kene ka kam da ka bakdo ya kejing thong kam ka ba kasnam ka bala let. Laban kedau hang ne ba ka Nehu su bat ka KSU Nehu Unit kileki persya bunsian ya Profesor PS Chokla namar kejing bamla aju ban pendap hok ki kamram jong u ba kejing keno bu penyat bakla ki kam jong skol ba laban kedau hang ne ba ka Nehu su bat ka KSU Nehu Unit kila penlong ya kejing sya tengan ha santrek unai wiang arhajar arpusau bala pensange kejing sya tengan hadian bala ajing kular na katnat ba ansale ya ka badan kam yang juni nilai kundu ki cabinet minister di bagian adu ba nilai persangguan wat appointment dari CM ki bomtahi ke schedule kerang tight ba ki ong sing kedua ki knyap sini ti nak yang juni ngin nang wat sangwi banwa kita appointment beliau kan itu adu yulat ba tunju CM ti adu mentahi kajing kedua juni di nilai kedua I sir ILH buat kunjung di Madam Amperin buat nyala air ya kini kamu merendam tasnya apa dia buat kecil juga school pak ni jadi kamu bila ihi nak yang I wei profesor ilashimti pun tai provisi juga di school pak ni buat so ibu ilashin na station tura ilashimti kumi profesor juga ni tura di nak yang kajung ihi ngimdan persa ngimdan kita kajing persa yunu andre kajing persa juga kadi halal ke prosedur di kamu bila ihi kejing tungi I latung dari muncul Islam dan prosedur ke pembiang. Jadi nak kalian kejung iru ilakan tak atau apa.
temata balipat ngilingo ba ila simti kay kini kam komprovisi hagaba I refer ke tu ju ke dia ke ba iyo tu sti macam muslim ho banai no ba te nakalian ke jungi ngana tho sti shu sa ministry marma hagaba ngilaya question you ministry kumno ba la shutung I kam gunu no prosedur hagaba ngili kendu I ba nakalian jungi pensau yang ba na ministry kila ai kata direction re ngilai ban e kata ke sti na ni kata jingshai abi de bat kata jingyo ke direction jungi na ministry re nakalian jungi kim semlala ban produce ya kata ka sti na ni gunu no kat keslang je nakalian ke jungi hi kata jing persak amdi ru I nani tai profesor natura bancing ta provisi de ke jing persak hi ke de lor ke jing bambiang ke jing thung jungi klem ko proper procedure klem ya ke isi klem gunu no ke jing recognize hadu naki stakeholders for how to him dia gabani ko hi nakalian ke jungi nilai thok ni kistim no baradam tu nila ai shi ki minister ko per ba nila wat appointment tu ya I sarakam dari education minister ba menta idong don nomba Delhi tin nakalian ke jungi nila shu yo friend verbally ayo balale batu nila tha mo kami I ba WhatsApp dia kini kiat si bansuan si de la ko shalom kendu ni tin nakalian ke jungi sa rak ni mo berendam bagi song ke jungi bat ujuru habi dia kini cabinet minister 5% macam bawa kita appointment bagi semua ke jungi di school ba ni memilai ke school ba ni tentang kalanang tran kan tahu visi dia ti kuat balale ni iba dan visi charge ti kalau ke bayar dia nanti di mata lesi ke jutung jung yo shukla banang di visi lesi yo punya un station nombor Delhi national nombor Delhi nani negeri state ti nakalian jungi hi kalau ke bangi persak but numpedang ada miat ke prosedur memilai hi atau mentaru ke komiti kampanye la ai kata report ke jumki je nakalian ke jungi dengan top stibat in panjik syabit national ministry berkunjung ingin rak ke isu syaulat berkunjung isu siang makin isi banwan Profesor Lakhon Kama ulong bahadian balawai ke jingyalang jang North Eastern Hill University Teachers Association Glekendo Profesor SM Sungo hakaba kilabatai syai BMD ban syimti ya kam ka Pro Vice Chancellor Henry ban syimti bet ka Acting Vice Chancellor jang school ba nehu kabari ka kerdan ka bahaya Profesor Lakhon Kama ulong ba ka North Eastern Hill University Teachers Association, ka North Eastern Hill University Non-Teaching Staff Association, ka North Eastern Hill University Students Union, baro ken trechit hamlang, kanang ba Professor SM Sungo in la aban ay kajing syakri ka babaha. Ulong bagilada ban ay dekashiti Professor SM Sungo bat Professor Marak, ban Hirshuki no ahak sithok diang jagateo ka balalet. Balada kim Hirshuki ken hak ban syim no deki baypat kisenjam. Uni unang yalam ka nehuta ula karpat biang Professor SM Sungo bin Hirsukino kum ka Pro Vice Chancellor bat kum ka Professor ka belarang ba adu hakakam idi benchim Tibet kum ka Vice Chancellor ka Bapura hakini ki ar benai Shoaib in Shong That no nakakam Professor Lakhon Kama ulong belada Professor SM Sungo ikentat yakini kejeng terwa kum ta Kendawa bari ban Hirsukino kum ka Pro Vice Chancellor bat kum ka nohikai ka belarang ba atam hakakam bat ken let benterwa no deki babuat Nadien Jong I hak jeng lorang ba hakakam bat syimti ka kerdan Acting Vice Chancellor kat kum gian jong ka school ba nehu Hoi pi ngaya kani ngalade ong yai markmat nomor ni don gini kisngi bala adep show ba syimti ngilalong ka general body meeting jong kan nehuta ngipan ya ka jo PBC ngimlang pediang namar ka long ka jing thumbe ya kata ngimla Hawat komisi senior mos lah deka pali jongi idevenship. Ya kaju aku tu kejanme gila ikendui kum ka isi jong kan hota gila ada patai. Gila ada mongkre syai ngopai kong PBC pimla benshim. Ke ba pila benshim kum senior mos professor PBC lay baret. Badai hapo jong VC balai pi ko benshim PBC. Shim VC acting vice chancellor. Ngin treshit rehambat pi. Kan nihota kan nihunsa kini husu ngatrai berhoi kila munjur banya trelang ban iba in la ban syakri bha hakini ki arbnai bai dangsa harai ikam tre ngilare ai dak city yai proses marang badi proses sungo ba pin Hirshuki no woodwood hau ka sngi thodeng mashmteo ngilare ai dak city ngong her no woodwood ka shong lada phim her ngim ban sing hapshim dikwe gilat kelti harai ka jingkar pa jonga kum ka solution nganong mentarunga banbenga kajo iya kani ka kam PVC shim kumu senior most professor shim kumu vice chancellor Bapura ngin trai lang bat phi hakini ki arbnai wa finang sa sha ba fin shong thai
ban penora jai hapo ke university nadong syadong ketang kata mundon la chu dum we hoi lada intre tamo di hab e senon ka PVC i hab e senon jingong senior most ngin tarwano ye in next hadin jong i monobodon senior most ni hab ayeta katarung lada pong namar fi ni hab ya chi serially ni hab ya bekat kum senior most nak ma jong ki saungot ki khamia tra ndak ka dawa pher don bapang don bostom kum ta te ka poi hai lada chubo mai in kwa ban sim mimman sing ham ano yo badon hadin jong i ngin tarwa biang kat kum ka an namar ka statute kong pe kan wan pe senior most ki balat ki badon hapo campus lani ki bala ban sim ki bamla ban sim ki bamdon hai campus ni mlani tamul haka jikpe jonga tang kawai ka solution jonga ni ka jingya shimjing mata ideban sendanya ka PVC shim kum u vice chancellor acting bapura hapo hado u shukla part 1 yo kejat hang tepo office unumwan chu namang itibi khna kim shayu wan ni talung ila persawat ka mulai tahun dorbaro ka laung yu uba nung sha paru ne tamul don lat benwan la hado part 1 room kejat hang te hapo office VC mai in long by the vice chancellor bapura daka akor daka burom kat kum ka ai lana ngim burom ya ka ek statutes what ordinance tamut kani ke university kan poi bichla don la dokumen tagara sachi sen ngan ka pa di proses semua profesor kumbat profesor marang ba pideban her shuki le ya chim ya kani ka shuki bapura jong acting vice chancellor le ka kam ba pideban le hapo arbna kan ba pila ngin ai ka ketika mon ketika diang hanre jaga jing shong jong pi hang tai kum PVC kabalong ka ba BI namar undon kat kum ka procedure balabo la pin kenya ka statutes balai wat ka president of India ru kam don hak wat ka ministry ru kam don hak bat pin kenya ka jing kum no ushukla la ne mafi na fi ushukla ula ban pin kenya ka ai undon chane hanre kini ki ba syak thung tabi habangi tip ba nga syak thung da kalenti ba BI habang latip kumnongan pedian kata ka jengkelinga bo egi po kata ka jengkili halade pistol pisngon em kanika notification bala ai kadai ka babea kadai ka illegitimate notice ngau iki probor nomor kamdei bawan nakalenti ka babea lada ubreu te uthong na kajing namar pi kajing dawa jungi provisi kamdei mata nado ka singin kom bawan u shuklang lada ba lada kularu yang itu ko par hapon re benangan tu PVC hare uklem tung hado ula sha ula phet nang ne umban se ulai ibal apai ku hang ne jubor justi u 11 orang ini PVC klaim dah buat dia ke ain ka kanon takadang ikam pediang ya kata hak tu kopor nginum pediang hak ni ka klip makro namar kadai ka BPI kata hanga len na ka ain undone la bende u briu jungi la bende briu nabar ka ain kadai halor tam jom barhat kumbangi burom ka constitution jom ka India ni hab burom kum kin hikai kum kin nong trai jom kan nehu ni hab burom ka nehu act statute but ordinance Naya sa ban ngi ne benta ki wei pat ki kubor ngen swan pai hading kini ki jing permana. In the heart of Guwahati, where the mighty Brahmaputra flows, a new dawn brings hope to countless dreams of parenthood. At Janitva IVF, we understand the journey to parenthood is deeply personal and often challenging. Our state-of-the-art facilities and dedicated team of specialists ensure that every step of your journey is guided by trust and care. We pride ourselves on offering personalized care, focusing on your unique needs and aspirations. From the first step to life-changing moments, we celebrate every milestone with you. Building a family is more than a journey. It's a shared experience supported by caring community. Conveniently located in Guwahati, we proudly serve families from across Northeast India, as well as neighboring states and countries, ensuring that exceptional care is accessible to all. Whether you are coming from Assam, Nepal, Bangladesh or beyond. At Janitva IVF, every story begins with hope and ends with happiness. Together, let's create a future filled with love.
Now PCN ang nagajanmian ng napai biyang siya gibenta jong kubor. Member Secretary jong Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB uba GH Charmang hagasi palay jong tayo ulay tho baka MSPCB ke julet jurep man kapor ki karkhana ki berana kasnong bernihat ke distrik Riboy. Bad ka judan kunai ki karkhana ki bapanjabo ekal air ki berana po gejela. Kad baki karkhana ki beran pat hakawai kaliang jong gejela Asam yai beteng ban panjabo ekal air hakani kathain. Halur kejing jabo ekal air hakasnong bernihat Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board uba GH Charmang. Ulay tho bagabot hi ke jusim kya banit jurep malagapor ki karkhana hakani kathain. Ndai kejing ya kalong bagabot ke jupin stam dan kunai ki karkhana ke jela Meghalaya. Dari karkhana na Asam pat ki beteng badang penjabo ekal air. La ban krewang ni bahadian bayo ek kaipot jongka IQ Air World Air Quality Report arajar pusal. Kabla krew baga bernihat ke dekhnong kaba jaklia tam kal air haka prothei. Habakran ni kelat prothei kubor haka laitrik biya yong arajar pusan uba GH Charmang ulong baga jinjurep ya bernihat kamde ke betemai. Mana kapor laju penlong ya kini ke jinjurep. Bat kum baga mii kini sini ke dekhnong ke bajbo tam haka prothei. Kum ta ke jengken kamde na ke jela Meghalaya hendrei kadai kat kum ke air monitoring station ke badan ha Asam. Ula keduru kuat ben tho ek Asam ne Meghalaya hendrei kat kum kakai pot jang National Environmental Research Institute kalpen pau bagi jing jabo hi kal air kam dei tang na ki karkhana ni surok ki karkhana ki kali ki jing thang khlau bet ki bai kum ta ban khang ni karkhana tang na ke jela Meghalaya kan umla ban wenge ke jing air badan kam badan ke jing sim khialang na bro arliang kata na Asam bat Meghalaya. Ulong ru aha kilat petai kubor baka Asam kala sedang banjurip ikani hadian Bu Menteri Rang Ba Ulsum Kya batho syak Asam bana kaliang jang ka Meghalaya ru kala tho syaka Central Pollution Control Board at paru de jing tho syak Asam hindrai 4 yo ek jubab na ka Asam. Ule tho ba jing kwa ai ka bot kalong bantau ka kenhon ka badan hapdeng ka Asam bat Meghalaya kadang ban yo banimir jingmut ban wenge ka jing e. Kuma kalong mentahi kebot kampat yok kono kudu jubab lokania bat ka kai pot ru 4 pendep kumta 4 la ban IT syaka sarkar. Kajing jure bi kabar ni hat kam ding bathama yangi nagi por sigi por kat kum gir kor jungi rukidan ba naga por sigi por ngi long ki ba tistal ni ba regular halor kajing juna staff jungi officer baro Tegajing APE ba kalami mana kini buat kubur bagai ba most polluted in the world ini ba jabo al air tama pa patai. Takoto kat kum kat barabor ni sih ong namar gitu ki data leni ki data statistics bagi yo kim dei na po Meghalaya kidei na po uto ka air monitoring station ke badan na po Kasfos ke bambut san aku tu jagat training forest ke badan hapur Asam. Takam ngampu ban tho hang ni ke Asam ni Meghalaya namar ka jakahi kedai border area Silang Asam Silang Meghalaya nama lara yo beri pila ban tek lakam dengan ILP ya kal air kamla dan rekat kum gijing puli jongiru kadang ke report ka ba ngindam permission ka bala poih ka ada stage 95% ka ba le dengan diri dengan National Environmental Engineering Research Institute ka bala accredited ngin sepen bi ba ai ni report akan ni report gubun gijing lap nama kejing jabo hai kande tang de industri re ne road das hani ke pumpum ke bami no surok banakung nang sya de kita ka baar pada ke de ni naki industries ter balai ni kali ne kejing tang kalau ter takat tamentale ngi i hapo press ba ke Asam ro kila sedang bania jurip hading kejing simkit khia jong Menteri Rang Ba balam rom jangi ni ba Asam ro kila sedang ban simkhia ban ya jurip lang Tini satu nak cakap ya nama barabor ni long teng ko mala ben ni ki industri jong ni jong. Nama ni jong ni sempat ni fan ni khang hande dapat cicilang pada pum ya ben. Hande mata long besutlah lah dah baru art teli jala ki telang tengilah ben boy sak tak thang. Ternyata ke dek kuma pi hadu Menteri Rang Ba la dep touch po counterpart ni Menteri Rang Ba po Asam. Tengi community ba ai kan sowan. Dan tanda kalian jongi ru dang sien ngila dia touch spot CPCB. Dia touch CPCB nama bagadai ka board ini ka kemi board jongi board ini po central. Nama ban yang wanra state kemudian besuk teng itu nangi jauh Asam sengotanat
do thor asam yo ngim sunda han ring pat jo jing thon asam ngi pa ding ngila ai jing thor si sin asam hadu mata ngi pat yo ai jing juba temata ka ai bangi ko ada neutral body ke bandan hapedang tinggal ada thor po CPCB bahkan mantra ya paro arli ni keyboard kenang ban nyi yo ban yamir jimut ban sina kun penja action plan ini bin man hapa ko jing pet jongka CPCB central ni ka kemi bare ban pet jabra kata ngila sim khia man Empat yang semit mentangi ngindang saastang kawai galang sera approval committee dengan ya man submit ini report. Ini report bikat source apportionment, source apportionment and emission. Katu pintu tip kena kecing kuliah. People pindalat kawai state. Leni pi compare tang ki bagi department, haman lagi district ki dan district officer. Ni mekhalia buat nang ni hab operate barok kawai kini kalian. Garo badai segaro hab chong lang ni mantrai ngimdan district office tagani ga dega ubat syarkai do yangi taman man ha ga dilang shit ngila da touch po industries ngila pani ga jaka hapo EPIP tamba let's say ga jing bom dan jongi hang tai hapo barni ro de ga wai ni kita ga ba dausan ta hadu matang ngim pat yo jubab la da kin ai nam ai da ki ai mangi haban tan shwa ga jaka Dari ai ni ke jakale si next step jengi kalau ngingkar pare ke sarkar ban sanction seki staff ni nyak pencung tu. Ada mata ada jaka ngim dan kumnung supaya ke staff. Temata inang kamilanti na pa industries department bakin skap lam yang ni jing echongi tingin siya ban la ke bare mana. Ki issue le ne ki complain ki barit tengidan ki officer ki ba in charge ki jong ke district babat kum dau environmental engineer. Tadi dengan juga ini ki complain issues ki ba kham hai example kum ka banihan ban pha one man officer ban study ka to mono bangai tara da ngilang form da task force ko ba kontup lang yi engineer ni ke bagi district tu anda la pagi ni common issues uba insight segaro urung lang uba insight state urung lang ki wan ha jo ka platform ki don lambat engineers but scientists ki ba dari ban pe lagi jong ki kam tang ni dengan mata da task force ni kan anda ada task force ka treman ka singi mon mundan pe office kata hari ini Menteri ke Sarkar Jela bakmi katanat excise ubak kermen cela. Hak sibaar jeng ketayo ulong bak Sarkar kelarai ban ai license temasyo ban bo igidukan dekiat apok ke Jela. Kat bak katanat excise kampatla ban kemi benya ya kejing dan marjan palat jeng gidukan kiat bat kumjo ru bat gidukan kiat keladan marjan ru bagi jaka pulih bat ke jaka ai jeng sumar ki badan hakane ke Jela. Menteri berikmi ketenat excise ke Sarkar Jela ubak kermen Jela ula pentip ketenat kan ai license temasyo ban bo dukan dekiat hak Jela. Kat bak ketenat kampala ban bo dien hak bede bagi jingdon kidukan dekiat hak Jela. Habakran ni galat patai kubor hak sitrik uyayong arajar arpusan ubak kermen Jela ulong bak ketenat kala betha ki officer ban bo dien hak bede bat kejingdon kidukan dekiat hak Jela kamta mak bede bagi dukan kibran marjan bat ke hospital lani ki jaka pulih. Ubah kermen Jela uleh tu baik negara lashim hadian belayo kejing ujor nagi try dukan kiat kibel dan lupa bakim dan kejing dia ne bakim yo nong show nama kejing sedang buan pelak gidukan ha kejuk kejaka. Ubah kermen Jela ulong ru bala ragi dukan giduna ha kawai kejaka ndra kejing dia kelong bahaya katanat kakua aban ai license ndra ikani on le tat hadu baki nong apply license ki pendap lot ikejing dan kam tam ha kabedai bat ke NOC ni kirang ba shnong. Halur kejeng kena barang kidukan kiat ajan skol bagi jaka pulih Menteri ulong bak ketenat excise kan sepet yakum kena kekam ndrai haduk menta kam padan kanu-kanu ke license ke betemai ka bak ketenat kala ai ubak kermen Jela ulong bak ketenat kamla bendai kidukan kibla don lupa ha kita ke jaka ndrai lada ki try dukan ki kwa ben kenria no shawai ketenat kenira peki kenang bakin du onong. As of now we have stopped all this license for the retail shop and even for the bonded warehouse as of now. So the reason that we stop it is that to monitor all these things, where is their location located, and then the numbers of we do have the numbers, no doubt, but we want to do a study where exactly to increase the number of this wine shop if needed in future. So for this, no doubt, whenever we have the number one paper, the most required paper is that the NOC from the local headman. So whenever we have, the applicant, he have this NOC from the Ramba Shnong, and then he can go ahead with a different kind of paperwork
to be completed and then go ahead with the license. So we issue a license only when they have this NOC from the headman. So as per your question, you mentioned about that some located near to schools or near to hospitals. So if there is such kind of things, we can look into it, because we will not issue any new license to those. The existing, the old one, it might have been there. It's not in my knowledge yet, but the new one we will never issue, because there are procedure to be followed. So which we will not allow that to happen, and then we will make sure no new license to be issued in this as per the criteria. So it has to be followed strictly the criteria. So that is the norms to be followed, and we will do that. We'll make sure that it happens. The reason we stop is for that only. We have a few complaints, and then from the existing wine shop mentioning that there are times that they don't have a proper sale, which is difficult for them. So based on that complaints, we stop it, and then we will study the case, and then only we'll go ahead with a new license. And even for that also, if suppose today we saw a number of wine shop is very less in one particular area, but the sale is high, we want to give a license, we cannot issue it directly until unless they avail those papers required. But what about the existing ones? The existing, it carry on. Relocation will be only done if they request for relocation. The applicant has to do that. The existing, we cannot touch them, we cannot relocate them from the department until unless they request for it. So the officials will carry out a spot visit to the areas where actually, sports visit, it has been done from time to time, because we have officers in all the district level, so they have done that. That is the duty. Ka dorbar shnong wapong skor ke bahap apok ke district East Janja Hills. Hagasi balang jaga tayo kala persya ajor banseng ya ka karkhana kok hagashnong. Barakasi palai kala lit bani kendo iuhe jang ke Meghalaya State Pollution Control Board ban persya egajing ai ya ka COE banseng ya ka karkhana hagajaka jang ke negashnong. Haga lai tarik uyayong ar hajar arpusan ke dorbar shnong wapong skor hapok egajing lamur hang ba shnong ubak posling dekhar. Lalit ikendo yung Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board ubak CH Chermang ban persya agajing temu banseng ya ke karkhana kok ha kejaka klau ke bahap apok put usam jong kesnong wapung skor. Hagani gajing ikendo ke dorbar shnong ke layo agajing kular ba ke Meghalaya State Pollution Control Board ban penlong ya gajing jurep ya kejaka ha thlakaru wapung skor ha ke District East Janja Hills. Ubak posling dekhar ulong bagi lepan pau gajing persya ke bajur banseng ya ke karkhana kok ha kejaka jong kesnong. Bat ke Meghalaya State Pollution Control Board kulakular banit jurip ke jaka hasyo bakan Shimrai lakan penduk pendam no ya ke Consent of Establishment COE bat an sepenbet ya katarik dan kebentagan ya kejing temu ban penlong ya kejing jurip. Letu arubu Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board ula pentep bagi jing ai ya ke COE kadai ke bela pensyong nong rem na ke NOC ke bela ai de ke dorbar shnong mokap. Ubak posling dekhar ulong bagi dorbar shnong ke yang scam ban amsha yakiwe bikin wantuklar ki kam apa uput usam ke shnong. Bat kini ai beteng meneda tengkai ke reserve forest jong ke shnong. Ulong bagi shnong kan amsha banseng ya kanu ke karkhana kok nrai lada kilek da kebor kumta udoloi ke jawai berurang bak shnong ke mokap ki de benchim ya ke jing kli ya ke ai ke manja. Ya bo ke jing kli ki balai hadu dayo CTE kan ga kok ni ku ngwes nong ngimya jing tip ke ai na gliang ke office pi na ne na liong doloi tong mu jing tip namar hak tu hi jaka ke de jaka ke put sam jong ke dorbas nong pung skor mandami intu na office yang officer nte terhadap ya klami da kli wele kamni le pi tong gi takhana gi yang idawan ni hasport ong ile wan passport mu pi atu kluchnong ma Tonggi wa dayo i gawi ke clearance now DFO. Wa ongi thot da declare wa item employee ni. Tang dayo ba piunin ha video wa dep sakhi. Wa to ha tu po to employee chnong. Reserve force yang gedor bas nong pung skor. Te man penlengok ga ile. Kami nong song ha wa da wan gi spot mendam yo. Wa tong tiang le em pernah jan itu. Te man go gi er gi ya. Ko wa i kam gedor bas nong. Nyap si bhai ni kam. I kamu dorot basong im eladi wo wan dagwi wan gi chnong wo tuklar po pur sam i wan le he wan minum tau kamai gi ekspa im kam ya despa ela do ikara do le andre ito yo gi jing chat jing nang go paka
lada em cook factory nga pi te gede ni prau klu chnong wada pesan yo ha na do rimaja I hadu kan ni than yo so sakhi wa yo da he gi ikmen ni man siang sup I yo il er pungat chnong chatau nei te daw I ga modor bas nong ya ga wada bo I wa rimaja im kwa punwer uman gele ke jing sup la ni ge jing nang jing chai ge jing kemen ya ge pateng ge yong I te I ladum tu ladut nin hiot depan ni email la duty ba itu spot im cha yo nu uwan bin si do re tu thau em ha jan khlu chnong I la re yoi ke jing ba kle to wa chnong mu khep wo daloi yong ilaka jwa wele ka daloi me jing ti I wa pa ye ilaka po jwa ro o ti ba wa to mu khep pung score review pot sam jing skit o to ti kamu daloi cha I dor ba chnong de em ka mete ka plan ni pi ka modor ba chnong pung score kamu snya vina yo ya wan yo pa yesli henry udaloi o habba clip ini kam hab juba ule hab eu wa ga chiti saki wo weng na wa ga ni ga NOC wa eu lengba elaka klam ga jing tip ma jan snong man piu ga jing le ken snap u ye igo pung score ladam ko adi em po elaka yo mi isa lam snam kam wa te ko bo hai akperu sa ladam snam kam wa te ko bo apcem yungu bo sa jwa nong I walal ti das nyawa mat ya jing ya adu kan nun dang walai di khangit la dang snyaw itu semua em ga than hajan yung I klo da yong lut di yung bru makat wa erong gila da chna ba wa dom da yong te I makat wa chias ni doi le man da em da ko khana phi kam nu ong dia da per lut te kam te u daloi hi dong lai chemi step yo jing tho to police ni hab weng no wa ya ni ga NOC wa eu leng ba le ka u he chnong yung khep le u le hab weng la yo binin wa ginong sang chnong yung mukhep la da percha gi la wa samen hom tu nam ta to ele di hom tu mungkin no ite yeu tang ha perkhat ye bo na lang ha perkhat ye pai nang chnong yung I la ni yung bi to perkhat do I byang I yap gi bi hoi kam ta chinu hoi go I kam da hikai gi ha I wasian ni I ya ginu gi paramarjan to ya maya ginu wala I kam tam ngam ni ko e khana phi ladum chwa da bon gi nong chong chnong pan bu po sami en rei ga dorba chnong yen tli be go ong yak kok yak pen sma yak pen si yak er yo pen chna kujut ye I dalele im jo NOC kam emini da meeting happy IC to pamra pai tlu yo report wa pung score em gini child death rate hal sudli chnong I rap ku kli ki nga bo jingli waktu ko em halal ya untuk kita ro efek mo yagi kena gua dang depka lani gi kena oda arlis nem te da boy the smart gi pliu yap smart gi pliu ongi I hab sumari be panga ongo hab le research wa pi kita ko em halal ya ha muchno mukhep boy gitu wa pen kita te smart yap gi pli kena gi payukian yong I te da ngal bo kajing perca wa ya gani ko ki dalele im to em gutu la em ga chnong mu khep la to chapot sam ki mret chif gila im chai la yi gau psan ga tedam pok per yi hoi tang la dang di lahi ko sa area pung skor I dalele up sta bai Kapor ba khot public hearing ni bu I ga ko ang tai hato phi kum bar chan chlok la khot don public hearing re ha po mu khep rum dan ha pung skor rum dan kai kat paman ban wan ga kok ta la kat paman tangi ga sunong ni ha sunong jongi apo put sam jongi ngim ailat Kalau yang pilih ini kalau ada kasus yang komplain bagi orang ba ke pollution board ke IJB dan CTE ban bu ya kena ke kok akan ngejaka bagi khot ke Tulukuru mah pipet ke Hindu application bagi proses kalau dah kajing dan rangkat ki kot Islam ke bakong sadu ke dari NOC nasional lada nasional hi kamsha ke pamut ke ban proses ki kot kam dan jumut ai Tana kong siya ngiyo ya gani ka NOC jong gani ka pok bagi OM pok ke NOC jong gani kung mapi yang di kade baay da kadwar ba sinong mukhe hantai ya kata kajing kuput kadan kajing ya ngamtip hakano ko kam mampa an comment na makamte subject jungi talor gani kanong rim baay na pa kadwar ba sinong mukhe ha gani ka jaka bagi ko Tulukuru to kanang ko nambar ya ka sinong hi Itip bala bak kli lan ne yo orang bak snong lajik de snong tega dai ka jigit kia jong orang bak snong bat pek ai ke babha ai ke pasni yo snong
Baar ba de lada de bet ki jen snong na di ba para marin snong ulodon undo loy ban pe. Dang ta ini ki biru kiladan ye gene ga enum si ba anyo doloy. Ta halor jang kini keladan ke forest clearance and dengan forest bagi yok nopo state forest. Karadon ro ke forest clearance bagi yok nopo district council. Kabamun subject ikot keladan ni. Ta hadin be kilayo ini ke subject ikot ni sedang ban proses reni ban penya ini ikot junki. Kat pun kejing lab jangi kilong kababit dan ni kabaya ya comply beka citing norms. Ti ngila isu nama be isu ngi dan consent committee. Kiba kontub ye ki department repair komba Southern department. Ta lembaga committee gila pas yang ini ka gila ay approval ban ay consent to establish. Ti gila ay ini. Tengah rundang manjing ngai bagalami apa press media. Ngampas ngau kalau kumno nga kat kum jing i jong ha press men bakatan ka jing kaji aja ka hak tu le kumno kan pa komen sekarang ta tan rei anda kile poi minta ngapen tan ko wai ngapen ong ba hakopor be inspection do officer jing i ong ba don wa am dan ne tanga ong le se kala le se nama bale kala bandai ba ka ai bangi ai nama hakopor bangi ai kini ki GPS ai ki don daga map kita kum gini gimana tahang ni ngampat lah pensisa rek kai ke jing subah kan let say kala mande kai ke ba ai kan ni kama ini ki bir film sna hapo upot jong ni kama GPS map let say ki kum la shoi ye ka tangi patip namar kat kum ni ke dorkas mengila complain mengila yo ala kola ki mengin let inspection lang baro lai sautin ni pen baik ha tiyo banwan ni pen baik ko ga singin don lang namang ako ai ki bakin don lang mangar ma kola ki bangan let lang namar ha ko por be inspect mde banga be inspect teman-teman ini telah ada sisa kat kum kejing kam jongki tengin haban le ke bade ban next step ni haban pe telah ke baar le lada runi uku shubu ngi ai hapo ni ma ule chna shawai ka ba mochi sendan ngin weng no gitu ga konsep establish tagta ga de dim chai ni tengah menir badang ai khoblai ga shna ang ba hapi wan sidi na ngi ban ni kren ni mirjingun ba ban shuka wakti agar khubor mpo chai ta 11 minit tengah teraikan in sala e badai banne in so BDP ka e ban mi hari tia banwan so Wato ongi to dau bo snigi o one inspect gi. Tas nya pi kam te ongi pi boy gi kam tu tang inspect tu em tu ong ngawan ya dang yu em klo. Kam no em klo. How you pi video ni ndep share wato klo pana marjan. Teman pi ta ge yer ge yo snya suk no. Teman hite daw ongi yo pon yo one spot inspection yo pai la to ni wa pi ong pi yo weng no liga. Lano to spot inspection. Kinsak bu trik maki kinsak ko lengi. Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hito hakala asu ublay jang tayo kalale jurep ka kerdap lum khajna jang ka Khasi Hills Autonomous District Council kabadan hapuriang bakal lab ke jing dawa pisa bean naki kali ke bakit yaki mar ki mata. Mana apa? Mana apa? Mi selak mi. Mi selak. Mi este mi. Boleh asa? Mi ile akso kami. Ile telefon balik. Ile. Ile pan bisa misal najar. Ini apa? Ha? Ile pan kisah najar. Ya her. Boleh. So, kemana bro? Belian her. Oh, masih ada. Nanti ya pada. Ini bang. Pan saja. Nah, tentang mending restaurant ni kami. Nanti Anak kan itu supaya panjang sopo sopo aja. Ano ngabe ba? Mana bang ong itu panjang saja. Mana? Mau tu balik ya pan pisau na saja. Iya bang. Mau balik. Tepawan de balik sana. Bukan pawan. Kemudian keren apa? Kemarin keren. Kemarin long ni beli medan ni uniform mau kerja ni. Cross kali misalnya cross kali kali kelengkarnya. Long beli medan uniform misi officer. Long officer. Officer keras. Misi officer keras. Misi officer keras mau. Ya si officer keras. Buat kata dia. Buat kata dia. Tu penai semua. Penai semua. Penai beli penai merah. Penai merah. Beli penai merah. Jangan penai merah. Beli penai merah. Beli penai merah. Beli apa lama keding kemana? Beli anak kelar keding telah aku nak beli anak kopor lihat. Kayak nak kemas bunga betul ni merah. Betul ni merah. Betul ni merah. Betul mi ke kam lihat. Bila piang mi beli punya misalnya lihat. Hagajing de jurep keseng Kahnyo Trap Integrated Territorial Organization hito ya ka kerdap lum khajna ka KHADC ke badan hapuriang
lalap ikijing dawa pisabian niki brio balakam bagi deginong trek council naki kali bakit ikimar kimata. Kinong ilam kihito maurun kenang circle hadian bikilayo kejing ujor niki babun halor kejing lumbian ke kerdlop lum kajna hapuriang. Hakalai poetrik uleber arazar rapusan kilalik banjurip kini kejaka batlap pagadon kejing lum pisabian hakini ki kerdop. Batlap ya kejing mamlon forest officer hakini ki kerdop. Banolor kini lalap ru bagi nong tray kimdon hapok uniform. Hendrai kipan pisa naki kali san hajar tengka kawai. Ubak balasam el nonglaj ule itu bahagani kejing jurip lalap bagi brio ki badan hagani ke kerdop kilapan dekat pisa kabelong san hajar haduk 10 hajar tengka kawai ke kali ke bakdau bagi degi kali kit bean. Ule itu bahagani kejing nek jurip jong ke hito lalap bagi labat ekawai ke kali kit rengah bat kidawasan hajar tengka negeri ke kali bat namar bu dunong nya kali dan pisa kidawa bensiu hajar tengka bat 10 berni urengah. Bagi loong hatu kadai kata kejungnum khajna ke district council bagi pihak bentuk ni kipat ba. Ulang syusyu bagi sengkam tip bagi executive committee bertamai ni kebariam ke peniat ke kerdop krong khajna hapuriang. Ndai kedawa bade benweng no ekani bat ba kani ka pensajai kibrio bat kiloong ru bai kibrio ke badan keti dai ben penstom. Nama la dadang ailat ekani kan ketak kayok kokot om tangi kipat ba ndai wat ke district council ru. Ki ko forest wo क्या mau kendor में लेता वो वो वाला फॉरेस्ट में भी लिया है पैसा वो भी लेता है कहाँ में आगे इसका आगे जो और एक फॉरेस्ट है ना कितना लिया वो तो 100 रुपया लिया सब आदमी से 200 रुपया मांग रहा है हम बोले पैसा नहीं है इसलिए 100 रुपया दिया वो उधर में भी रिसीव नहीं दिया तो ठीक है उधर से हम नेहरू का है आगे जाके पकड़ के पैसा लिया 500 रुपया बोला क्यों भागा के आया है तो तुमने बोला कलंकार है हम तो बोला किलंकार है तो किलंकार का तो नहीं लगता है पैसा तो बोलता लगता है पैसा अभी जबरदस्ती पैसा ले लिया 200 रुपया अभी जबरदस्ती इधर में रिसीव दिया कि नहीं बोला कुछ नहीं दिया है तो get tiber tapi beri rom don persengan keman om don beri orang hagian don garira pira tamba ki ong ki khod ki persengan penabe nadin nang nadin nang im yo irang la lek keman bat ga tem jingro am sengoro ba khod ba penabe nadin ba desnu yo i tamba da lapoi pada keman don kau kar ba la phai de be kali harai rong yong tu long kata kakar long ka le ayu kan ifi kapan up yang oka kapan penyang ifi kapan yang hadin long blade pim ong pa iki ba pim yadan hirah ta hagiat entah kadau pim yang ra long kum nukin pan pi hidu kata kasan hajar ba kata ka si hajar ne spum na uranga na dai ba pan up gi tip de pan up da ong khot na den yo ira la lek kaman la palat la kali long hatu hagiat long don beriu hira kan kamut ki ya be kali sekhaman kidon sekhamat gitu ki be kali ayu pan kidon arngut sekhaman ki be kali sekhaman kali ayu pim tep roma kali tharati be truk na be truk to nadien baki be kata long pi pe ki la don pas sekhamat kan la phai por ba i ki la phai kali la phai tepen abangi ki ong kid ayu kirnga nota ong la yeng tiket forest no ong tia yang yo ir dah mau kip dah long pila jukir ngatang nam jukir orang sangkit mentah bala Chief Executive Member Kakasi Hills Autonomous District Council uba Syambor Lang Renja hagasni ba arjung tayo ula pentikna baka council kan om IY show akhir shimet iki kerdop lum kajna jong ketenat forest ndrekan sepenya dino yakini ki kerdop Chief Executive Member ka KHDC uba Syambor Lang Renja ula pentikna baka council kan om IY show akhir shimet iki kerdop lum kajna jong ketenat forest ndreka council kan sepenya ban penya yakini ki kerdop Habagaran hilat patai kubor Chief Executive Member ulieto benaduk kalai pui trek ula berhi kijinge soy ban ai wai kini kerdap lum kajna ketanat forest syak kiru shimet kalakut kumtana kalian ketanat hi kanam ai wai syu kiru shimet ndrai kan sepet hi kini kerdap lum kajna kenang bakan don kejing bit jing biang na kebentak ketanat ka council bat kipat ba Halor kejing kena bashim kabu gibreo bajulum kajna Chief Executive Member ulong ba kejing odor gibreo ki bajudan hekni kerdap lum kajna kadai ke belaji asngau na kapor syakapor Nadu gipor ke bakam mencuahi bakadai tang kejing kena ne kadan kejing shisha ompat laban pen shisha mereka tenat hi kadai ban pet ya kene baki kerdap bakin le aka kabaki labo iki bakin le Dag bakadoro ba kejing bo iki kerdap lum kajna jak tenat forest kalong ban pet bakan amdan kano kejing yat bean hakabedai baki marklau bakat nat hi mentakan penbha yakikam gijam kanang bakan ammi syo tidu keno kejing kena La ban kedau hang ne ban kaliang ka hito
hakalai puet bluber arhajar arpusan kalalit benjurep gi kadop lum khajna kaki HDC hapuriang batlap ke junum pisa bean ki breu ke badan ki kadop kumta kaseng hakashitarik uyayong arhajar arpusan kalawan ceka council bani kendo yu chief executive member menujor halok jingna bean ki kadop ka council nado menen kesni kalai puitrik dia kesni kawa orok kiba shumai kilakut kagremen jung ke marim kilakut lot te nado men kamu nado men kita kaski ke shitarik kemana kalian ka forest department ya ngilai departmental ka aku kini kalian office kan pe kikit ya na kawanta kan iki kam jungi bit barokanya Ti hakabayday begini gigit ba hadu kan nu kilong gibadan kam na kabenta ka KHDC. Pi uday gigit kilong ihapan check kum ka forest ki check ni kibenta ki ba kum ke benta ki joga forest ke joga ki ai ke ba ki benle tin nadong sedong ti pi kan no hi ka kam ka ba ka department ka le hi kanum le hi ye ai ka ba ka shule thrumur ngai lamba ka jingya dangiya ite kan ti ka badai Boro aki kam ka bagia i kedai hina kom ta ke jingbit ke jumbiang juga department juga council pat kom jor na kom ta hi pai ba hi bai ke boro ke jing alti Kacing don gigit ketika kacing mentoy nre ngiyi pakadan pakata kacing sim kabu ba nak kaleng juki nong treng tu hakabaki hi o rata kador ka ba he iki kali ti ke pat ka council kan le bante la kami kan ni pi ka jing dor ka pi ju ya kren ka por sport ji so ko bor ka bam dei tak tang ini kita ski ka ba na do ka men chwaro ju dan ko ta ko bor ju dor ka jing dor hi ka la ngon ma pi ngam tip la ka dei shisha ne ka ba dei ne tip dei ka ba shuis na story ki shushna ne de ka dei shisha ne ten dei na kalian ka department hi ka penyihapan pit kana ka long ba kat kum ki benta ka ba labo ya kata ko di benle tangkat tai kadai badi CM tengilai kendo badi ba chambor halor katu ke jingja ke ba menin pok morang keneng plai hi ba kadon ke jing lumbi an san hajar naki kali ba kit ya uranga naka liang jongka tenat forest te iwan ban pan ni jing penchai naka liang CM mula ai jing ke jing penchai ba hadin katu ke jingja CM naka liang ba jongki kelap pungkut no ya ka list ane ya ka jing IY Sheki Rishmet the bit effective from today nadu menta kasni kay kat tang ya ka forest mo ide ban long specific ndai ki we kelap stock ni kita ya ka forest hi nadu menta kasni la shim ti no ka diskonsel kan pe hi kan kmi bat ho ni la ong ya ka la IT ru ba na kalian juga diskonsel kan le de ko petenge ya ki tengin e haging start juga diskonsel nomor ki don ki an jurul ki nom sa por ki tep tandar ki ong kuno ki bat in budien bat kan sapoi ru kan ni ba hadu ba ni haban budien mangi haban IFIR nomor ba ka jingle jong gitu ki breu ki belum pisang tu kedai hadien ke jing ujor ni ki pat ba ni ki khana school na ki po one class ni bat khamtam na gitu ki bo one bala beleng ong kumta dangshen ki khana school ki ba population ni filatip hi hangne bobon ki bara nongkon na po thain ba pher khamtam na ki rural area na thain nongkon dong ki ket nga ba pli ar library ni tang ban yo namar ba mla ban afford ya kata mla ban the ka gas ten rei kumi tur hab saban sew khajana to kolong ka ba pangthang shisha but sokowai ru teng de ki ket de ki kilentang ki bala bit cement ki ban snai shi yang ban sna pilar kumi ki tur ki fine te teto ya ka bala dep mla eleven le issue an rengi smokeman pat ba ka forest nang ba ke HDC kala shimti hi UCM hi bahet tengin pek ngor bat nginum sengap heru bat ngin yai budin bat ngin budin ya kani hatu la da ka ba pek ke HDC kala ne man tek la kam yo kidang don show yang kilang yong no po department tenga kermen bat nga ajing ro UCM ba shim bud ya kani da ka ba pendu no ya ka jaga dia song bro ki kopres mulai tang itu Henry Habaro ka upot usam bopet ka KCDC datang kata hina kalian ko jungi ai kulai bat na kalian jong kaseng hi kan budien ya bro khoi ki tulget ki cheket ki badang don po khasihil bat po tente hil Karibah Youth Federation hakasi ba ar jong katayo galalit jurep yak office trekam jong district transport officer bat syam bakane ko office kala jod bat semai utung Baik keladawan ki bor ke bedai kemi ban maramot no mardor ke office ka ba ai jing syakri ya ki pat ba jong kathan
Hadin kejing yo lu mi kejing ujor nang kipat ba babon halor kejing long jing man jong ke kerpong ke office trekam district transport officer nang liang kinong ilam ke Ribhoy Youth Federation klepen pau kejing sokya ba dawan ki bor kene katnat ban maramot ki benta ba kongsan jong ke yeng trekam UDTO hanong po. Hakini kejing jurep ke RBYF Laishnong unit yaki kerpong yeng ke office DTO lalap shisha ba kipat ba ujor ha ka bedai bat kejing jot kejing pe ki jakalit bar kajing sata kirong kirup jong gani ga yeng nalor kajing miru kajing smai utung ka basur kai na gani ga jakalit bar ka blak ta ashka dai ki pad ba ki blet dan kam ha gani ka office haba kran bikinong to kubor u dan bok lang do president ha ka jingiran lang u Wickham Marwen secretary jong ka RBYF kilapan pau ya kajing sokya ka bajor ban lap kajing long jingman ha gani ka office ka ba syong trekam UDTO ha ka bon na ki benta jong gani ka yeng kilalong ki balip rong kajing jot jing pay kajing jabo ru kalong ke isir kai kila pen pauru bahkan ni kajing jurep ering ke office DTO kabala plan untuk kesnam charger kandai spa kandai puhun riau la syu ia kongreng klem maromot syo bat kani kala pen sni udur sebab palat ia kani gayeng halur kani na kaliang keseng kala dawan ke officer ketena DTO bakin pai kemat mardor ban pen bit pen biang ya kani ka office trekam kenang bagan long ke internet bat ke ba ipo kenang bagi pat bat nong de nong wan hang ni kin om yo e kenong kajing e haba kilit bendon kam bat kam tami gitu giba bendon kam yaki jakalit bar nakaliang jumi kinong sondokan talong idap di sokomen ka bakraw wa kilawan mi wan petlam na banta jong ka jing don kam jumi hang nemo te ngilay te na du manswa ngila let ujor na let ong ya DTO mo na mar sondokan hang nepo compound DTO talong kay bangiduna talong iha pa dini na isa DTO dengan persangi ka bala padong i ba petlem ya kay ka baha kamiat hang nepo compound jumi hang nemo kabakong santam te kadai naka pankanahi namar baro pertinta tolong ha bangilet pam ngiliji te ngiwat suaya ka jakali sabar bandi sabar ne pansakti pansek mur sekmat ne kata bakong san mo te ngidap ju sokomen bakraw pakiwan petlem ya kana ka compound jumi mo ni kinong sundukan talong ya ka badakong santam kada ka toilet namar balay ba tang na banta kana ka toilet tong kalahiar kayo kahan hagisnam ki ba manswa pangidi jingdi kalong ka dakong we bat menta pada kalahiar arsut kajing edi jing kamai kaji jungi namar baru kinong susnong jungi ngiim jakpo ang ne po compound hang ne re balong kumba menta pada tolong watang ban ya di ya thit rum ton jingdi jing thit sumo ngi songdokan long kumba su songkai song melen telong ngim ba nginwat akoi kalat pada ngi panse ka panse ngi bang haban ya song hang ne po dukan telong ngila persan kepala ban wat lemo bangin pendai kene ka toilet pembalong kadu menta telong kampat don kan kano bangi i telong bah kaling jumi telong i kerpat betai katahi bahkan bah ka toilet mo kajing pui kijung suba kamtam di kampung berokoi halo kajing jot rothai jong kini ki pan khana bat kijing jabo ru akini pai khana apo jong kene ka office kepala segmen kepada ru aku jupor ka public toilet ke bakiong ngina kali keseng ngilawan ru ban sistem kata ka ba sistem tam ni bengilawan bendekan berditiu lo kan dijinjat pai kena ba kacing jabo pai kena dari la syuai daw ingi ba umsaikan kita kinompet ba halor lani kita ki commissioner mereka adu benta ba sistem tam astem duna kale cepor ringi i ba kacing jot pai kena kadang long ki kunjuk ba kadang mi kisi kepor kacing jot jong kene ka office kalau long wat ki kepus baru i kacing jabo pai kena jaka ki kor bom ki bambiang kacing orpat jong kene ka building ke jingjot jong kene ka building ka long wat kirong kirup ru kamdon shu ndai kumbangi ngitip kata ka jingmi na kene ka office na kene ka MTC transport bat ka DTO bat ka DTO office ndai bangi pej wat kirong kirup ki bala kirong ngi kumba kila airong nadu ki ar post na menshu akat adu mentangi iba kadang jaing sa akum ne kalong sa akum ne rengi na kaleng kesengi kepat ki kinong pej kinong kwi jong ka department jong kene ka transport bat penbahano nong hi bangi kam daitan tangina menta pajba lane menta to office sudri wat kinong sung ki ba sung dukan kane ka compose jong kane ka office ni iba kilanang tron nomor bangi pe sistem ki palalet ni iba ki kom sange jong ki boss kom long jingwan jong tourist idap ndai menta wat ki tourist su kumdan chi giwan te tulese kani nak kena kadau baka seperlong ya kena ke kompos bagi kinung sundukan baru kiba kin
dang telur kat bandeng mi kisni kipor dan nak kalian keseng ni pokok berpak terwo nak kalian keseng ke kerpat jur yaki district transport officer dan ki Meghalaya Transport Corporation Minister bakin pej bakin penbahano yakini pej kana pat keduk kedwai som perkut yang kena kecing ekran kerpat ru dia kalian nak kalian jongka Swachh Bharat bakal wan pej kami interlojong ya kecing jabok jadi kepan kana akan ke office bakin seki dah lagi jong hikmat Kajantia Students Union hakasi balang Jakartayo kelalit jekendo yau sembut Menteri Rang Bak Kejelau bak senyau balang dahar. Ban dawa ban Penteri Kampurano yaka Jakarta Examen jang ke Meghalaya Public Service Commission MPSC hari lom jantia. Kenang bat pensuk yaki kena akib apply kam bat pihak bantau Examen jang ke MPSC. Hakini keji kendo Kajantia Students Union JSU kalau ada kedor khas sau sembut Menteri Rang Bak Kejelau bak senyau balang dahar. Hak bakladawan ke sarkar bat nak MPSC banbo ya ke Jakarta Examen hari lom jantia. Habai keren bikin orang kubor General Secretary ke JSU Nilki Mukhem ulong bak keseng keladawa bomde ben penslam show ak banbo ya ke Jakarta Examen hari lom jantia. Kenang makan wengi kijing ya ke bamat exam la pulia kamtam gitu gibawan nagilong yang ke beruna ke okot ban penting kena ke jok kalat ban yo ikoniki Examen. Ulong ba kajing bamdan ka Jakarta Examen jong ke MPSC hari lom jantia kelawan raai kajing ya ke bakrawi ke samla pulia na katan haga bagi samla pulia na Jaka Kendong jong ke East Gentle Hills bat West Gentle Hills ki hab bermancun kadong ba Shillong menele ke Examen jong ke MPSC ka bachimi ka port jong ki rengkat bat kajing lo kesan rukumjo ulong ru ba kajing jur kajing daheng kali kam tam ke port long school balong tray kajulam cha kajing slam ka bakang lat ki samla pulia ban poi cha ki Jakarta Examen ha ke port ka biang bat ki bapo Islam ki duo bandrung bat ki duo no ekalan. Udang ilam ke JSU ulong ru bawa ke office ke MPSC cell kedan Hajowai ha ke district West Gentle Hills. Nda ke jing ajing Syakri kelong Bruna ba nama ke jing bamdan ya ke Jakarta Examen. Ngilawan syaka ni ke pon banta ban dikenduk ye Deputy Chief Minister Sri Barang Dahar bedai bat ke examination center MPSC cell po Gentle Hills. Dan duduk senem arajar khalai khasau ngilayo ya MPSC cell ke badai tang ke department but kibriu jong ini po Gentle Hills ki haban appear exam shuduk shilong kalenti ke becengan duduk di border area ki jika ke beceng ai jangan kendong teng ki hab kenduk ye gini ki traffic jam ki hab kenduk ye gini ki jing teng hab ki bila prepare ro kim yo ban appear exam na markim poi biang por tang nagadaw ga traffic jam tim tang singi likan do ya i Deputy Chief Minister badan burom jangi but ila kular ro yang iba kin in la yakan do but Chief Minister tang singi ban ya keren bata kan de but legalian jangi ga Jantia Student Union ngi da ingu but ngi da ai khublaish ka dai ya i Deputy Chief Minister mar ba ila shim ya ga sinjam ka ba kerpang na bata ka Gentle Hills barok bay but segawai ngakwa ban keren shai se government ada government kam respon ye kanega MPSC center kumba kila respon ye ketura Shillong ting kermen ba nagaliang jangi ki JSU ni hab jam sigawai pat kalanti na bata kanega issue por em bu por nama ka jingi keren ko balong very fruitful but Deputy Chief Minister mari deiro I minister jangi iba pej ya kathan jangi nama ngidon lai ngut dan argo Deputy Chief Minister dengan kermen ba kajing ong jang imtang sing kermen bagin yo ba ya ka result ka ba ban pensuk bat ban penkloi kalit kawan jang kipat ba hakala asung ublai jong katoyo la plepat ba ke surok ke belasna thamai leng ba ke SPA scheme jong katanat PWD roads ya ke surok ke belai kerteng ka Dendro Rentat yang road halowa Lumparing. Hashwaban play yakni kesurok balasna temai ka Dendro Rentat yang road la pelong ru ya ka kenya ka kriam baradian kini UMLA ke South Shillong constituency ubasan borsulai ula play yakni kesurok ha ka balai dan lang UMDC ke Laban uba Riki Shulai executive engineer ka PWD roads Shillong Central Division uba Esletep
urang ba snong ka Upper Lumparing uba HB Walang, urang ba snong ka Lower Lumparing uba di Shabong, kinong ilam snong ka Thain Laban, kibahing bahasem jong ba tendro rentatiang bang kuai dwar ublay, bat kipat ba nong snong. Yakni surok lasna ha ka jinglot ka bokot sauklor nyopu arlak nrup kondai hajar tengka. Bat kini kesurok kelas dang naduk kejingkiang kong norah nyota bat ba ekindro dingdo ke bapoi syadu syad hobi ghat kabran mat persya yu transformer ke MEECL ha maunei Lower Lumparing ha kejingjrong ke ban North Point ar praiwe kilometer. Hadian berada play penelong ya kejingyak dekat kejat dengan surok dengkat bakasyat bakatem keput tenrai haduk bandapoi hariat laban dorbar pelun kompleks ha kebala pelong pat kejinglang. Kinong kran negani kejingilang kelero yu baksan bor sulai ubla shimkia bat trishdom ban pun urlong ya kejing ang nuat juki pat ba kam tam perish kata baglah banyak ne kesurok kebakalan bat kebajengai nerimenta de kejingyo ekene kesurok kebatamai kala pensuk bat penkloi kalit kawan joki. Ubaksan bor sulai ulero bat aku blai kerpang ya pat ba kam tam ya kitu keblan nok senyang kejaka joki ban yo asnai kene kesurok ban pensuk ya kalit kawan. Ubaksan bor sulai ulong baikong bendas SIM marwei layang rangba shisha bancak tangan ha additional secretariat bandawash naik surok. Hendrai South Shillong constituency dan kam mencong tangan hendrai syutia halayang bagi surok kelawan hi. Ubaksan bor sulai ulakan turu ikipat ba bagi mendai banchat kelai ki brio ki belale bahaya ki badwat ha ki kot niam bakut ru kelakadau ba mendai banchat kela ya ki balale bah. Marwei di long kumi. Marwei ida yang orang bahas saja, Iwan Chong Hongkong strike yang ada channel sekretariat banyak surau. Ya kan mau? Ngerehang le, hakun sensi bayi batan kajong abot jong bariki. Tim dan kam Chong Hongkong strike apa ada channel sekretariat. Tia hai jing tia lajong kasurau kalawan. Ikan di dia coba le bersayuriki. Lede ya, kiba kecik im jongki, iwei nong pang ban dekat teksi empat nong pang beri penbu apa hospital pat Julai. Kumnoki obu dah katu. Ubah senbor bagai media put keba miksan nado dan kenangan lapar sumpen saja. Kamu kikun menurut coba kata, basma bamiksan, ngapun semua persai ngapun kuit tebok ngapun ikmai. Itu kibayo yang jaga besar. Piatip hima bisa. Ngerum jar kertek piatip bisa bat. Ai begitu. Kibai bat hajudungi. Kibai basam jungpi. Kibangalai ngilai sakri hok mengabar riki. Mentang ala kamsuk. Ladan bariki kabit kayong. Labek mo. Exemption berpelih mo. Exemption gabamot bakim tere beli postmortem. Ada exemption lomba bagi state, lomba polis. Tanggawe do sobha. Wat umsat kelai gitu ya Pak. Buram yang dihikai juga Bible berkikor kentang berkhut. Sobha ngapai kan buah. Ngimlele piwan. Kaying jungi absam tak kapli. Bariki syakari. Ngingi syakari. Kau le tajmat kin yang dan ya bib absam kenta 24/7 service for 5 years ya. Jatuh kumlo ka syak bersim jong pipat. Berbicara kelai yang ini, soha naik le sekumta. Waklah do kimi ya simila ya tadi bari kimi mana kadero. Ket no pan maaf lo boleh, banyaklah bakla. Nang neng ini boleh esok. Kaying juga absah kita, ngin ay begitu cek dari ini. Kau boleh cia jarumu, kau boleh juga start, kau boleh. Ka dorbar snong nongse akala asing ublay jengka tayo kelayok ban pen urlong ya kejing ang nuat jongka da kebapli ke yeng dorbar ke batamai ke jongka kablasna lengba ke skim ke belayok no MP Syaka Raja Sabha ban no menteri rangba jongka jela. Ya kani ke yeng dorbar jongka snong nongse lapli du MP Syaka Raja Sabha Dr. WR Karluki kumukongsan. Ha kebelayan lang video kemeliam CNRD blog ubat Toshan Marwen u officer in special duty jong menteri rangba ke jela ubat Daniel Thankio urang ba snong konongse uba my rank Thankio kinong kit kam snong jong kedor ba snong nongse kinong sok snong bat kiwe uba my rank Thankio ulong bak snong kladon ni gejing ang nuat ke belas lem ba ban yo ya ke yang dorbar ke bapaka
Bat dailing ba kejeng shimkia jong ba Daniel Thankyo ubade executive member kashnong ubla penyo kejeng kershan nang ba kejeng penyo MP scheme. Bat ke scheme CMSDF no menteri rang ba kejela. Dr. WR Karluki haba ajing keren ulong bakirang ba ashnong gidan kebenta ke bakraw kejeng Syakri yak imlang saalang. Ba kejeng ajing Syakri kejongki kedai kum kakam mission. Kemar kemi osatya ya keno kejeng siu. Ulong bakum MP ke Raja Sabha uhapan manglang yak MP scheme habar ko kejela Meghalaya. Bat ka compare bha nak MP Lok Sabha kejela kemar ki mangtang ki constituency kejongki. Bau na pentep ke sarkar pedang kalau kular ban mang samar sangklor tengkai ki MP ke Raja Sabha jong kathan citelam mi keri. Kubtala rungyo ekene ke bahak tengka un semang pisabyang na kebenta kasnong nok se. Lanjut ke skim jonga apa kerja kita ngalada masagoy nga Raja Sabha nga patay borok pasti dekat ko ada ay keleng ndai ko Sabha si dia do patay kami ngasal keluar borok pasti daerah tanggali ngamtip nama kali tanggali kular Hakatugas ni bagi Syong MP of the North East Pak Donald Minister Ulok-ulok Pak Ulong Donald Minister Berkemai Uwa Mr. Sidia Longtok Kumgedak dan IUP additional 5 crores to each MP Jom kini kekai nama ini. Jadi ada kata poin Pak Daniel Donald ini Try ilmu je na ini bersama belum in buat dia pada pisang pendak balik kapala omro kapala dan ai nak kata keskin kapala dan yo nama pula nak rai ini yo in bersama balik Andai ke message apa kana nam ta ni baru pada ni ba kenu kesenang kan kio petroy pa development depan ada dengan ni trainer ni ayang ti keman dia ngimdei ban ayang kerja fair para beliau ini kerja fair balang kerja fair politics kerja fair kampur kerja fair ini ada ini kamsno kan biong ngamba ndo por ng pasong berit mama mental ng pasong di mama bagi dokam ni kini kaya fokus. Beliau ay kala industri. Kalau ini mengenai industri, minum tu apa? Kajian Islam tolong berkosan. Apa nak penpet ba? Haki election nak dulu kita berkata, ni produkti, ni orangnya. Jadi berbeda kesenang kawan lintong. Nomor ini nak kami berdiri terpenuhi. Jadi bukan pak Indonesia menyelam perang dari peneliti sosial. Jadi ketapak dari kau kejunggui kumdu kuat punya. Katunat Soil and Water Conservation Nongpok Division hak distrik Ribhoi. Hakasi balang Jogatayo kelepen kutno yang ke program Watershed Yatra kebelepen long hak senong umtung hak distrik Ribhoi. Hadirin beladap ban pesutho yang ipat ba ke jing kongsan ban penek pensa bat banyadai kita long bat ya kemai mariang. Kibor katunat Soil and Water Conservation Nongpok Division hak distrik Ribhoi kelepen long yang program ban pen kutno yang ke Watershed Yatra kepada ke program pemenapat ba lalu ke jing nan kam mansumar kita long umbam umdi. Hapo ke Pradhan Menteri Krishi Sinchai Yojana Watershed Development Components dan ke WEC PMKSY2 yang kebal penlong hak senong umtung. Ya kini ke jingat lenti ban ajing syai pat ba lengba ka Watershed Yatra sedang hak kat kendai trip glober arjar urusan hak nong ba shilong. Balayat ha keleng ki benta jong kejela lengba kali ke belesna kerpang ban pesutuk pat ba halo ke jingdon kam ban penek ki telong ki klau ki betap ki ki jingdon jong kemariang. Lawan menesim bentah kena ke program ban penkotno kena ke yatra, do menteri berikmi ketenat Soil and Water Conservation Kejela, Umar Quiz and Marak, hak kepala Sekilang da Additional Deputy Commissioner ke Distrik Ribhoi, Raja Brahma, Block Development Officer ke Bahoi Rembong Sian Ardi Block, Dr. Artalang bat kiwe-kiwe.
Habakrane kene kesengi Marquis and Marak ulai kublai kerpang ya baro ki officer bagi dong tray katanat soil and water conservation. Kibalala ban penurlong ya katong jong ka WBC PMKSY2 lengba kene ke yatra kebalane kumbalai tayo EA. Dak bobot thong ban pesutuk padba halo ke jing koridor jeng ketolong ki klau bat kamariang kumjo. Ulong ba ai bagene ke jing nanti kan dai ke bakot tanga ke jing thau ke jing jengai. Dekan kentiau ru ke jing sotu ki breu ba kana peniar so ke jing bujung perkat ha ke ban penne ke jing don kamariang. Ulong ba gejela Meghalaya ke deka weni gejela ke barben ki klau bat kabun ba ki Ndrai dai ban ken sting pat Ndrai dai ban don ke jing ket kle kumno ban sumar ban penne eki. Ha gini kesengi la ple pat baru ya ke Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana PMKSY Watershed Development Component 2 UMCAT Watershed WDC 2. Bat gajing pentip buramru ya ginong tre berarba akabedai bat gajing pendek pensa ya kamariang kibalatip kungki Watershed Warriors balai kusnamru syaki kena school. Menta yourself shoe ako may Mariam. Kim Sam Karta Karba Pornang Yan Gilang Lanang John Kisim Kim Rat Kim Rang Jagori Kumal ong yatra balakot. Temene bakran jungi regional officer ba aring ru laong ngibit farewell ngibit farewell ya yatra but farewell ya yatra but is a new beginning, new chapter for us. Ngidan department ng hockey, every ngidan water resources department, ngidan forest, kamtam na block sinadi kumangandi project director. Berkat ni kan no scheme na depan. All the department, all this small department also, they have contributed something on for the conservation, for the NRM project, means natural resource management. Tinggal kan mau kuma video baru mangru ikan do ya romas no, yang sim kam ba pendan mo, yang bo tak hapin ha Mariang, conserve the water bodies tinum deh. Senampung Pumdaha, Omrit Sarabar, si ekar mau ni cakap ni senampung. Tinggi si perkat kan, mau melong one department ni benda tambah kita jingin jumi, kambari tu, tang wei deng revenue orang soil, wei deng revenue orang forest department, thum deng, thum, semua apa tu deng, thum untuk what bang blang ne masih, nenam deh, thum sepang abu untuk awan blang, berubah tu. Sejauh jing mentoy, mending semua. Sementara ni dan pun ba student dan dekat dengan teachers dan dekat ni. Idan ke subjek apa juga, water conservation and all, ecology, dan baik. Dan tu class 6 lah dan pas subjek. Ni dia subject matter very very important. The third world war will be on the water crisis. Mentah Ukraine dan Russia jongja, ada mentah pada world war. Maybe this is not a water crisis. If there is a water crisis, the third world war will be the water crisis. You today, as we mark the culmination of Watershed Yatra, a remarkable journey that began on 19th of March in Shillong and concludes today here in Umtung, Rivoy district. This Yatra has been an extraordinary initiative, one that has not only traversed across the districts but has also united communities in the shared commitment to water conservation, sustainable land management, and environmental stewardship. I was privileged to have had the opportunity
to attend the Yatra program in North Garo Hills District, East Garo Hills District, and West Garo Hills District, and today here in Riboy District. Through my participation, I have witnessed firsthand the impact of this initiative, how it has created awareness, encouraged active participation, and inspired collective action towards preserving our watersheds and protecting our natural resources. Meghalaya is blessed with abundant natural beauty, rivers and forests that sustain our way of life. However, we cannot take these resources for granted. Climate change, deforestation, and unplanned development pose significant threats to our water sources. Haga sini ba arjung katayo ka Confederation of Riboy People CORP. Kalpan pa gajing persya ka bajur halor gajing thiat jaka sab ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC hagatan siang haga distrik Riboy. Bar keladawan ke sarkar jela bagade ban pensangi amardor kene gajing thiat jaka ka balai spa akartam. Da gajing sokya ka bajur halor gajing thiat jaka sab de kibor ka Meghalaya Industrial Development Corporation MIDC hagatan siang. Nagaliang ka Confederation of Riboy People kalami siya kamat ban penpawa kajing persya ka bajur. Badawaru nak sarkar jela jang ka Meghalaya bagade ban pensangi amardor kene gajing thiat jaka hakane kathan kabade kathan kaput. Habakran bagi nau patai kubor uba pateng mersing working president ke CORP. Ulito bagaseng kalami ban persya ajur kajing thiat jaka sop jang ke MIDC kabalakot syakalai spa akartam bat kador kelakot palat cispa klor tengka. Ha kabal keno baga klamdan kanu gajing pentep ne klamdayo gajing menjor na kipat ba andrai lasdon keti tang dau kirang ba snong bat usim. Ulito ru ba gajing phai khamat jong MIDC syakathan siang ban thiat jaka kadai tang hadian ba gajing temu penkela ya gajaka jong soil and water conservation bernihat syakajaka bo di karkhana nek industrial park bernihat kam chum orlong. Ada gajing persya me kipat ba nong snong jong ngathan da gajing sier yo gajing nang bon ki karkhana kesenang ta shosho ya kal air kamtam kethan bernihat. Uba mersing ulito ru ba gajing don jiki karkhana bernihat bat yam kam syamla ajing mentoy di trai muluk. Mereka kentia pun ban yang diberi kepada bar kejela, bat ke kebagian katan ke yo apat ke datang ke jinjak lia, bat ke jingrum kertep diberi kepada bar. Kumta keseng kan yang persyabat halor kene ke jingtiat jaka ke MIDC siang, bat shen keseng kan selesai pat ba ke kaipot, bagan yo bat seleng bat RTI, bala IT sya kabor ke MIDC. Keseng keladawa jurru nak sarkar jela bagade metuklar bat pensangeno ke jingtiat jaka sop da ke MIDC siang balada ke sarkar sengapjar keseng kamban sia ban mi madan da ke bapenlong ya ke jingki ke bajur. Kakum ke jingyo jutip jo keseng ba ka MIDC menta ka lek bentit ya ke jaka sete sepo area siang ka ba lais pa akar hakador ka ba sispa kelur kata ka de jutip lek ba keseng. Dilaglay do kaseng ni penpau ya kajing persya kabaju harbaidai bat kene kajing sit jeka jong ka MIDC sate syapo siang kabade ka border area ka markhap bat asam kene ka butu jong kene ka MIDC men kene ka lamut ban simno kene jeka ko berni henry paiba ya persya kam semala tinggal i kelawat jeka kelen are mentapat ka penbit kene beriu sate syapo siang kibade ginong gendong ibang tip kay kita ke MIDC. Tena kalian keseng hadin bagilayo ya kane ke kubor baka MIDC kalau ada pentit. Urang basnong usim kiladep ai kita ke NOC. Tingi kuat makan sai segini gereng basnong bat sagis im kibala ai ke NOC. Kelam ke tip jung pat ba sya ke MIDC ngida penpau na kalian jo keseng ba kumno pila ban ai ke NOC kelam ke tip jung pat ba. Bat kane kadai kawai na kajing bom sudnyau ya dipat ba mong sunong jong ka area siang tanah kadau ba kiyo jing mentoy maki kemud kin ai bi ek NOC tikane ngilai ba gaborni kede gawai na kijaka kiba jabok tam bi phai habro keliang kham tam akal el ka ba ngiring mensim tingi ba kede siang kade ka banang khut hakabede ba ka jinglong jiman jo kamarian tingi na kerpat ya kipat ba nong sunong kiba hap sikatu area Horkit Hordan Bakim day ban ailat ya kade ke jingwan jong ka MIDC hang te hapo siang
namar ngila inuksa bagaborni kadai gawai kabalai onam haka berthei bro gawai hato hinong siang lane ki area ki basa cuki kuwa ba kanlong kum kata kadai ka khubor bana kalai tu kaseng nginian ya kaban persya horkit hordang halor kini ki kamtu jong ka MIDC kajing yo khubor jongi te sate gidai ki jika jogarak tambah hadu mentang ngidawat kajing tip kaladon ka RTI ka ba ngingla ai sapo MIDC hendai ngimpat yo ke jubab te ya ki jingsai kin sai hadin banginyo ya kadu ke jubab leng ba RTI namar katkum kajing yo jintip ka jongi hidai gidai ki jika garai namar lahap panai yo sino siu Haswa bang nekmi ki khubor ke badangsa ngene phai shwa shipor syakini kejing permana. In the heart of Guwahati, where the mighty Brahmaputra flows, a new dawn brings hope to countless dreams of parenthood. At Janitva IVF, we understand the journey to parenthood is deeply personal and often challenging. Our state-of-the-art facilities and dedicated team of specialists ensure that every step of your journey is guided by trust and care. We pride ourselves on offering personalized care, focusing on your unique needs and aspirations. From the first step to life-changing moments, we celebrate every milestone with you. Building a family is more than a journey. It's a shared experience supported by caring community. Conveniently located in Guwahati, we proudly serve families from across Northeast India, as well as neighboring states and countries, ensuring that exceptional care is accessible to all. Whether you are coming from Assam, Nepal, Bangladesh or beyond. At Janitva IVF, every story begins with hope and ends with happiness. Together, let's create a future filled with love. Haswa bang nekmi ki khubor ke badangsa ingin pengen mau biang kimat bakongsan jong khubor mentah ketayo. Ya syembenta dihajar ngot hak sengi kersiuri ke PSU ke belalong akli ria. Khang tala ke HYC ke office terekam u director ke negrams bat Pak Mi Syabari u director. Kerpat uba Adalbert nongrum ke seng VPP benekaran penbet halor kejing sya suspend ke balai senam. Nama Meglaya ngi perishtam ngi dan kunai ke karkhana ren asan di beken berpenjaklia. Aung ke Meglaya State Pollution Control Board. Persyajur kesenang wapung skor ya ke COE ke MSPCB mensengnya ke karkhana ko. Persyajur berdawa pesangnya ke CORP ke jintiat jaka ke MIDC ke Siang. Hagijung penkot igijing rakyat jubli kesiar ke AMKA. Penbenau Menteri Rangba dan ke song pisah basan pulak tengka banchnai ke Cultural Center. Bad, Shongshit ke Inter School Sports bala penlong dan ke School Loreto Convent. Ke All Meghalaya Karbi Association AMKA ke badai kekenhuan ke bakedop batek song yakipat Karbi ke basyong basa akajela Meghalaya. Hagsi palai jong katayo ke lepan hak perdano agajing rakhe ya ke lengko senam ke basan pau ne ke jubili kesiar ke bala penlong hak kasnong purdua hak ke distrik Riboy. Kalong kesni ke bansa akan mau bakajing kemen ke bakrau tangi kinong ilam ke All Meghalaya Karbi Association AMKA. Nere kendaya berok ngejak ndeu Karbi ke basa Meghalaya Hakabah hakalai terik uyayong Hajar Arhusan Menteri Rangba kejela ukonrat kongkal sangma weapon benaya ke song pisah kebasan pulak tengka bencana ke Karbi Cultural Center bat ke song pisah kebasan lak tengka baniarap ya ke AMKA. Ya gini kejing penau Menteri Rangba kejela Meghalaya weapon pau hagejing kran jong hagejing penah perdano kejing rakyat ke lengko senam kebasan ho ne ke jubli kesiar. Jong kejing ya enti jong ke AMKA benpet ke bahal kemiat bat ya Kalariti jong kipat ba Karbi basyong masa Meghalaya kabelalong ha kasnong purdua ke distrik Riboy. Hagini kejikpan hak perda kejeng rakyat jubli kesiar lawan ban Sakilang Road UMLA Kenongpo uba Amiral Boyd CM UMLA Kemauhati uba Charles Marngar u executive member ke KHEDC uba Isin Aihing ke MDC Kenongpo Ikong Rona Kemdet u deputy chairman ke Karbi Anglong Autonomous Council u Avijit Kro
Presiden KMK Robert Jones Ronghang bat kiwi kinong yalam. Habakran kumukongsan konrad kongkal sang mau na penpaw kijing kemen banyadan bentalang hakin seni saken mau jong KMK kabri kekenhuan kabapet kerpang yagi pat karbi ha kejela Meghalaya. Nagaba jingi ro halor kejing trish dom jongki nong yalam tang mat syakdi kejat denrio. Neriwat bandri Sumaru ialah kariti dostur tenrai jongki pat karbi. Ulang bagi sarkar Meghalaya kepai kemat kerpang mat kersan ki kunhun boper hagaban pendek pensa kerti ke dostur ke jongki. Hagani kesni kaladon ru ka jing penkemen ke basika dai kinong elam ka amka. Hagaban nakaliang konrat kongkal sang ma hagani kesni ulakular manakaliang sarkar kan samang ya kepisaru kabala kedau na ke Chief Minister's Special Grant na kementam kersan ke jinglot jong ke jing rakhe. That I will be giving from my Chief Minister's special grant, which is meant for only this program. I would like to give 5 lakh rupees as grant to support this particular program, this Golden Jubilee program that you are having. Number 2, the cultural center, which I also personally feel is something that is important. I have always stressed that without culture, without tradition, without the different dances, without the different clothes, we are nobody. We are just like anybody else. It is our culture that gives us the identity that we have today as Khasis, as Garos, as Rabas, Koch, Hajong, or Karbis. And therefore, I've been supporting our Rabba brothers and sisters. Hajong, Koch, even the Man Association has approached me. And we're helping each one of them. And therefore, taking a cue again from our local MLA, I would like to announce that I will be giving 50 lakhs for the cultural center to be built. We will see how it goes. And as we move along, if more support is required, I assure the President and Secretary and the Association, we will continue to support you. And we will give the necessary funds in order to be able to revive, to keep the culture, to be able to protect it, to be able to allow our youngsters to continue this culture, to learn, to practice, and keep that identity, which is what makes you Karpis. Kumshi benta jong jengrake International Year of Cooperatives Arhajar Arpusan. Ha kasi sajan jong katayo ke balalet ke office jong ke Registrar of Cooperative Societies Meghalaya.
Rengkat berke office jong u District Sports Officer ke East Khasi Hills, kila penlong ya ke marathon ke ba 1 kilometer, ha ke babun ngot kinong mare kilawan benda Shimbenta. Ya kini kecil kok mare ke balatip kum ka Cooperatives for Sustainable Development 5K Run, lasdang na Golf Club ha Golf Links. Ha ke bakino Shimbenta ki bakentup iki kintai bet sendrang kila let ban mare akaleng jaka banwan 5 biang mat penkut ikejing mare jengki ha Golf Club. Hagajing kok merek sendrang ubak Daniel lengdok walang uluan meringkong bat ulayo kesong pisa kawasan Hajar Tengka, ubak Marshall Wanyang uluan baar bat yo lai Hajar Tengka, bat ubak Yuel John Ramsid uluan balai bat yo ar Hajar Tengka. Dalor kani la airu ikisan ngut binong mare ha kaba kelayo Marsan sepat Tengka bat kini gikentuk ubak Wan Bok El Moklang, bat Rishon Mehi Ringklem, bat Rangki Jonathan Patau, bat Daboy Meki Mule bat ubak Binas Karlengdo. Hagajing kok merek kikentai ikong Markwin Les Ramsiat ilalong kaladu bailayo pediang ya ke kusnam kesong pisa kabasan Hajar Tengka ikong Lenti Jingkerman Karjarin ilawan baar bat ilayo lai Hajar Tengka bat ikong Dublin Walang ilawan balai bat yo ar Hajar Tengka. Nolor kani la samru ikong kusnam Consolation Prize syasan ngut kinong marek kikentai bat kini kilayo Marsan sepat Tengka bat kini kikentop ikong Bethlehem Grace Makri, Merkwin Pale, Lari Janai Wartade Barisha Kamdaj bat Nerisa Nungrum. 8 seconds. Kaskul Loreto Convent ha kasithok diang jong katayo kala penlong yak inter school sports ha kamadan sai ha kakut jong skul ba nehu. Ha ka babun tiligi skul kelawan mani Shimbenta ha kini kejing kop lekai. Presiden ke Meghalaya State Olympic Association ubak John F. Karshieng bat kanong mare bapau nam ke jela ikong Kumoy Waalang kilalong ki Kongsan hakani kelumpung ya lek ka jong ni skul. Kong Kumoy Waalang, the long distance septuagenarian runner from Meghalaya, has been running full marathons and other distances in Mumbai, Kolkata and Guwahati, besides running races in Meghalaya. Kong Kumoy, a 76-year-old marathon runner, is a shining example that age is just a number. Despite her health issues, she has managed to keep herself fit and fabulous. Kong Kumoy started her journey in this field in the year 2001, first by walking and then running. She didn't even have proper shoes back then. Soon, Kong Kumoy began participating in local runs in and around Maukarwat, the headquarters of the Southwest Khasi Hills district of Meghalaya.
ngila poi syaka bokot jung top kubor jungi mentag jan miet ngin se syambang bal pila syamteo ga joga sngi bat ha ga joga por kublai shibo ni ga por jong pi bat tiaso